le tua uali usangata Sapena nei loa le malala Josefa ma Maria ileala E anga ia tu I Betselema ile tu singai moa E pei ona taua mai ele tu sisa Salimalo, ua faatumulia Salo pa uale mawasema kusana O faasino mai nei le fale o manu pauleo le avanoa Ae sale kwa apiti uno le alofa Leke tu inga ese rona susulu Nana whanau tonu ai o le tu Le au makoi na watu Mame alofa mai foi a tia Malangi si alato Pese ua whanau le Mesia Merry Christmas! Everybody put your hands up! Hey! Put your hands up! Put your hands up! Everybody put your hands up! Put your hands up! Sabina Josefa ma Maria ileala E anga ia tu I Betselema ile tu singai moa E pei ona taua mai ele tu sisa Leke tu inga ese rona susulu O inana whanau tonu ai o le tu Le au makoi na watu Mame alofa mai foi a tia Malangi si alato Pese ua whanau le Mesia Merry Christmas! Everybody put your hands up! Hey! Put your hands up! Put your hands up! Everybody put your hands up! Put your hands up! Sabina nei loa le malala Josefa ma Maria ileala E anga ia tu I Betselema ile tu singai moa Ua mawhai o na awina atu le polokalame a le au auli mafufonga mua o na o le langolango malosi a le Galaxy Childcare. Vili mai loa le o lua tasi o valutolu, lua fitu, lua iwa fitu, e risitala aila walo. Vilanga fa talo fa tula di vango la woli ma tango fini o la so lulu la so le tupu la so tu fai me lo fa la so e maua le ponesi e ma la so foi e au mai le lisi o au ai ta lafu po o ta to ai ta lafu le ofisa company ma le business ya e fai me lo fa tu Santa Claus ya tanto ya Rosala ke sa salvo ko foi lele a me ole mafia fia o ke kusinga abaku ya o la pone sinai le nei tau sang ma ro le ilo a o le lisinga o ai o yu foi ena amata mai ai le masino January e o mai ile amatanga o le ringa sino tesema ya da moto e foi me lo fa to le to company Ma lo so fu ma langi ma sa mo la nganta ya te rofa pele la no langi a to a wona pa ia le tua te mama tira ma tua le malo sio lu e Michelle fana wa onga le da wa finga ye ma no longa ile mai ai wa onga ole nei fo I tausanga ma lo le foi le faiva ma lo le ono sa ile to polokalame ya o le woli ma fonga mo le to ona se lia ya le July 5 le fia na nei Mantango fiele solo meio ave o le la pita io le pona po e le fia fia o te ia te lam se vale venia tu fa fole ma to fali ai kaya o le video fa pe o le koi fo ia kong o le koi fo ia kong e piki milunga le o fuma fana io no te to sa voi fo ile fa fota mana vai e mana ia le malu e pe o na ia le pona po le la o mai le so o le lava mana ia le malu o le ai tu a fo ile I fa fole la
ia tilia iau na tātou papai. E peo no whea tua nafi. O le pālangi a wha lanu mūmūlo na tino sei tu lop. A tātou. Ia e mo ia foi lele mua e umai funga wa enga. Ia wha solo koe longa mea uti. Te yo le wato e favoisi ele malo si le talenga ya tia e peo ni ele tātou mafutanga i le so. Ia ina ua mawai antu le aso na nafi. Ia e tālo sia o la wato e ato tosi o na malosi. Ina ne te iwa te le se wha le tonu. Ia ona tātou le mafutai lea ilanga i antu le kirisi masi. O le nei fo i tu sanga ia e toi wha malo antu ma wha tālo whatu. I lau wha fungaanga ia mi se le vau lau mai moa. Ia ma lau sila fo i le ni vaengo le awoli. I le tautua wha awole nei le radio Samoa tasi lima. Iwa tonu a mo. Ia e fifia lava i le mafuta mai le au so se tasi. E le nganta i tono New Zealand. E pe fo i tunu e mamau. Ma lo lava ia tautou le wha ma le losi. Ma lo foi le tafa fao i nā ngā ruenga tau te tafa fao ai. I nā yaso muli ai le ma no lo. E le kampanino vili antu e nil taiau. E whai antu i le oka o nai mea la aitifo. Ai whamai, soli, kua le vanga e ngofori. Wea, mai, o ngini mako aso muli. Pea kuru pule ua lavangi ko manolo. Ia ele nganta ile. Ia antono le poa nani mo le sifi po. Ia le aso muli. O le aso antaiau. Ia, ma le aso for really fo. O le to tele o tanto. Le futo a manolo mai ngā ruenga le vai aso ansang. Aso ngafua, ia aso lua. Ia ona tawalunga le o ngā ruenga foi. O le nei ia tausanga. Ia pe awa pe nei te manolo i le kiusi masi ma le tausanga fo. Awa pe te whainga ruenga pioa. Ua makwale ia skupera kama. Ia o mai kako. O mai kako foi mea. E le umianga ko pepese mga ko kankalangoa. Ia e uma vo ia so malolo. Ia ntoi foi mai leo le vaenga len tafa. Ia e alulo marka ko kafong. E maanga ia ngako. E awa pia koe o aso maliu mea ngai koe. Ia pe o aso le maternity. Ia ma aso le eternity. Ia ora foi so fangoi. Wai ke fiu e fangoi. Ia e sa ora kala voile. A e fi manolo ia live without big alonga winga. Umanga e manolo, umanga fai au ki finga. Ka pu e mai au ka fa sumu voi. Ia e koe foi me fa mai tol. Ore a ko ali ka wona ma ko fa le. Yo. Ore a ko ar pe mingi ora ka va. Ore a mare. Yo. Ai pe la fa ia kur ka la le agent foi le pole. Po le kanga ka e honga fa. Ka lo fa. Yo. Ia kuri mer ka pe mi. Kuli mele ka pe mi. Ia o ko ba ia so le wa. Ale o nga wa ka kangilo yo luma. Ia ka mo foi le lus fu ka sia so. Ele mingoi ko kongo aso nga. Fa fo mer ma fa. Chalavanti e tru umala langile ma futo mai ai ia pa ia ma mano le tatu tru. O fa ia fa tonga kirisi masi. Ele ia se pangole a fifi o le o kako keke sainga. E ma pepa chips mai sa mo pepa mas. Ave ila me alo. Oka selaw, kikilong ngay law ka. Kope kope may kako.
Itu nei o mamu Ia ame e oka se lau Ke kelo ngei lau kamu Kope mai ka kowo O sai mai ile malulu A tatou mawa le metu Ua tatou mawa po Yesu O mai la ia e ifo ile alii Masiba ile pese ua levana e saili Sisi i o lima ma ave lau viinga Le au na lele ina e ulu vale maia Ome malo ari e kakana pela waia kwa e lama mai wale so Leo i kakana maoi E muli mai ai tua Wale la was kama Wasue anga ko sai ile ia sa me Ome mai Malo ai au kone uso Dele, com a verdade ngaka. Ja, le da si formali na si we bringa wale sile ni fo ivango la woli mala pesi sa ilingo Yesu. Ja, leo la tatu wanga i tele da van so fo pe auli le lo fo mala ngale ole tapa au sili ngale pepe lo ke bisi masi. Ja, leo le afa no mai na pole tanto mele fai ole fa madatu. Ma le vitalangana le li fa ole le fi on tulang. Ah, fa mai ilona au so. Ia o tau femisa o le saunga. Ia o tau e whainko me lunga le Facebook ia ki ngai loko iska ngaka. Awa le whetalengana. Ia ele iai. Whingo fie ia le whetalengana whai mai lona au so. Au te iloa ana whapena o iai whai maa ui le te milena tau maa vai le li whao lama lona au so. O te whai atu fo iai. Ia wale li. Ai ngā ngau o mai ai i le whati. Ia o kāna fui leo ka ika ia whai kāna o iska ngaka. Ai mai maa ue panga mo saka kupe. Ia pe maua i soka au le le. Ngā lea kiri e o loka pretty full pineapple. Ai ana tuu low energy nā malau maa loksile na. I se mea o nai te nau nau e whai. O te whai atu lau tala mongi ia te oi. E makua au le lei lau poloketi. Nai te tau ma whai i whai. Ia ia wai, e tuantu i le li. Tuantu i le li. Ia o tātou mana onga. O ia la ia le ki marakakala. O le whai ma le rei ai. Ai ma whai voi lau. O nau ta halua tai e whai lota ma lasi. Ma lota poto. Ia, sionga ponga la loka poko ma loka ma losi voi. E alua lua ngaka. Ia, e alua lua poloka. Ia, e alua lua whaapea. O lea e menga whauingi, whaiingi mea. E vai ak foi lele o ti o makwa kire i fo pia se la po a foi lele o se o ti mai o le tupe ye pol finance ye ne va pe foi le ali i le me o e va pe va ya ja anga ile ka di me ali ele yo le kaimi o jonga ponga nga me ka ko e o foi ke mo ro karangoa kwa wi ke e isi te e fai e loko whaafia poko. Le winga le whaamtalanga. E ki nganga kailo o laile i o maile musumunga foi le alu loe fai. Ala waka o so fai. Ia ngā le fai ia, kasi le vai aso, lua vai aso, kolu vai aso. Pa pala lu. Ia ngā ko ngofo foi le mako whaapia. Ki ofo foi au iari. I le lea lofa mai. Yo, ke le lea lofa. Ko a ke le ma mafia le lofo le. O si onga ponga. Ia ua kako ua whai le kako poko maroka malos. Aile yo o le teimi o lana sauni e leli. E tu antu e le mea, e ke whaia. O te tali tonu le me voi le o le tu antu i leli i ho, o tātou mana onga. Na whai lau tala na matoa, au laka pilea anda 18 male, au te lea le tamau. Au whea. O tātou, e tu antu mea uma tātou mana o i leli, e le wha pe voi la o mea uma ke whaia kua. O le akari mai e. E pule ai e pola me e au mai ante oi. Ai au mai foi la me ke foi. E nga fatia na e foi. E le va pe ona so nga kango le ari a mai a ni me ma fa ke foi. Ai ke le nga fakia. Yo. E le nga tala ile. A foi ole na e fa tonga tu le ali. Ia au mai ni fa murianga. O ke foi akulo kwa la mo. A ona lilingi mai fa murianga le ali ia tatu. Sorry. Ke vai ko umala sapo. Umala wopo, umala ufa ama wopo, ere kai nga sopolia le lofa. Ma fa yanga. Pe ava apele. Yen tanto te tu wat ye lo na fidanga. Ai popo ilano na yo tanto loto. E fa penga na fingole mea. O era ngo foi. Nyanga waka hoi. Waka hoi me foi le lo fa fia poko so foi le mea. La ile yo ron kan. Yo.
ia nga osa kwa fai kasi rua koru fava yaso o ia gonga palaru fa be e pia ide wango meri ia kai maloka reido e re o le kai mira e re ia o ile time e fa tino ai le me na wa sauni ia ile li fa mruia mai e tanto a vela o ise me ngake ngaluel ngai ke mia ki fa longa ko ile ngalo kwa poloka ia antonu ile o le time le ai awai te give up aua e te fiu ngofi aua e te fati ngofi tu wantu le li me fa pe ye nei la ta tia ai ava pe ona yo so ivole la ngona o le fiu so sani ya te el termine nisi tangata e fa kula kana mongia o le tele o lo so sani e ui na e le lava e ui na e fa longa tu o makwale iso malosi ai ole o li mal fiu to no lo ok se ke fa ye ko le ke kinga ya awang ya ko faki maku uia nga mia ole mole me fui le ayoso ole me na ole ayoso e ko fa ya kula ele asi se senga mala wori e o e tutu e o mi linga yo se la mita lo se la mita fa se la mita inja longa ole olimpeka ta longa le commonwealth ye ma ta longa le fa ye mi linga ma tu elena al pauna te mi ta mo e tanga tane e fia tau sanga o sauni te fia tau sanga mawhaile olimpika iena ai alu wako i lunga malai ai mawana mea ngā ai oso i e pole false start ko kai se whare ko mai le fia tau sanga lena tāpena mai i masauni fia ni manuanga fia ni aso ni tinga ai nai mawhapea ni ole a oki ai le oki e yasis ai kasir ke mi se kasir ke mi sasi lunga o le leina a manta ile tu ya disqualify lo vai le e dise me le me ngala e oso yo e mo ia e kau fe lolo ingiska ai le manga ia le son ora ko vai kulunga ko kile ko le wa mano lo me ngalwe ya le lawa fa tasi mel tanto por kala mel de vai ngola ya se i kom fe ko le lixo kup na Jalavantu ia Nelu Breda ni Nelu kano fai ya un sai menga Luso ia te vanga fenika matindi mala ainga le mafutomi le mua o ile ai ele o ko le mua o ko ri inai Wellington o le mua le nei au kilani saute to le pai per tenso o ke o fo le titi sa mar ko fa finga wenga o e so le ngar ka fa ora o me nga fa sa mo le fu sa ka fa ni usil semi tuia tua e fa pe fo ia Elizabeth Taifi Vitale Stowers yo fa ile saka va i se mea aia mami malfanau fatu tala le yulu ya fa pe fo ifa fo wina Danielu al wantu ai le pole le tusi limited ma lor ka fa wala ki ale lo fo singa finge o e o levan ka un fa fo ma fala heteo vaenga e va pe fo il tamai fa tai a musamala inga le mau to mai mel pone Australia o le fia wale ka ngura malanga i mel pone ya tono isia soilung vetu tasi fanga le misa e fa taile fa tasi mai malele ulunga ono o le ma to mai Tacoma Washington e Maria le sinata vai afina ela mai na le lai le tai au e fia amu ia ai a faina ela mai na le lai le tai au ma le fu mai le fangunga le le tai au fo we ise tala fa no wa e longo tala ia awai te whapea o le ngata angana o le laulang. E ele mafu e malosi, pe tuksalo no loto, ma le 5 ma le 5 kilomita, i le manava o le ele, e le mautele ma le antunu ua Vanuatu, e tuksalo na malosi ma le 7 ma le tolu, le malosi o le fua mafu e, na luluina i le afia na nafi, ma sa whapea lea, o na whale angai nai nisi o whale, i ina ilona a ai tu tonu o Port Vila i le fia na nafi. E o mai le so, o lea ua wha mau ni mai, e wha pēa, e se fulu ma le wha so i fua, ua ma wai, i lea wha le vlawe wha le natura, e pe o na tula i mai, i le fia na nafi. E le ngantai lea, ua silia ma le lua se lau, lea wha inga o tangata, o lo o wha pēa lea o na tautonga fitia, i le whale mai i nā i Port Vila i Vanuatu.
O le mea pito sili ina whaano noa yanta e pe ona u matamata antu e le tae ona leila. E le nganta o lai tau tonga fitia i le whalema. Ai ua tonga fitia i lunga o le driveway. Ua tonga fitia i lunga o le mutia. Ona ua whaale anga ina fo inisi o vaenga o le whalemai na i Vanuatu i Port Vila. Ina ni te ua tātou whape e ka fiolai. O a ulema kua kua ilipi kuli i ngei vai kau o le kausanga. Ai whape fea a inga o o mai masani anai nei usoa tangata to se fulu mal fa ua ma wala to soi fu le dei fa le natura I Vanuatu. Ia tanto manatuane manatuifo I lanto ua maliliu ai langa taila o tanto ainga wo me masani o tanto le mafutai ia Sofia fia o lo luma nei nei. Pei o se sala a se pangota tu fesilia I pe ai sea leo ti o se tui na tinga la urupe ua leo ua mafuli le la au safa a paolo le pale ua le so mo tu le fa aso ai pule lava o ele a tu moto Luwali isi elo fa mai o vai vai Fiu e fava senga o nei tinga o ya Ua moa tu le sa taula ya yo le va ai Atua o ona le de ipu o winu ai Mai mau pe ana ma fai na toe liu le tai Lo leo ma lau kitara se yo toi fa lo ngota si Ui I le te loa ua e fai pese a I le lani Ai o nolo misia o oi e mafu ai lo Va a feta I manui a le nei ua o sapai I le tale ni sa e fina ua o sapi Mapui e le a ai o anganga Tofa o e manui a lau malanga E ui le whaingata Pei o se sala a se pangota Tua fesili ai pe ai sea Me uti o se tui na tinga La urupe ua leo Ua mafuli le la au safa a pao Le pale ua le so Mo tu le fa aso Ai pule lava o ele a tu boto Io tie o filo tui Tu unga mau Fe elo manu manu Ai se awe ave ai le safai maa Lesa mawai le fia fia I lo umeilutu Lesa fatari ya webanga ipo Tinga lava lo leanga ai le manolo Awa ya fafanga I mafautuanga Tama wa omisi ya leta wa mafutanga Ai famanga lua isho vai vai sifati wa sala Tafi malala malanga mawa sonofoa Imana tua pea we italo sama Silonga ua umana umaneva E ui lava o se kou whau ke I roa sa whaki e ki e tau E au sanga le ku mai Whai la ku yama Whasenga ku lau miu foi pule whai ko a kasi at sit sit esi O na wilo ai whale uporu fu e mare ko o posi a la kou Kese whai mei o ka la le mali I o lang Wa e mo le uila sa Wa mangokor mafuali Ma ua whango ele ele ai e kuwasa O rangi ai whingao Mea ua e lau whakau kainga Ua pongi sa fo I nongo nganu Ua le mumusi au la mepa Ka rofa I le ka mafukanga ua au o mangua o mala Ua saukia ai o paongo ma whare kalakala I o mawhakianga Ua mumuku wangu maala o le la ai le makuroi maka o mo onga linge I o langa Peanga ma whai unga koe a maka Mai maru e peanga o se aka ai se koe kila I le amakanga Ka fia koe kilo kilo a kusi au pau pau au whai ma se o langa kala I kere ai wa oro fisiki so Ua ave se I o I o I maka Wha ma ngalo lau rea kala Kele I o peke ka se kama O peke ma I o whau wanga sa Ka wairo ne I o langa O lau ka lengi maunga ruenga Ke wha asuru ni mala marama I o mo se se roa ake piko ko Ka ua kuiala mea whai maro Ai sau pea ya sia o masi au whanga Pea mako o e E ui le whaingata Pei o se sala a se pangota Tua fesili ai pe ai sea Leo ti o se tui na tinga
Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe. Tau tua mo oe. Ma malama i launga ngana. Wala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale lauiloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sa tā wale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whainga luenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fisosoani mo oe, maua tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Tala falava Samoa o a foi le nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Craysel Frodman Rewa, pe faso tai mai le matoto telefoni, over te lau rolo a fitu whaiva o na walu, pa fisili mo en po alofa. So fase fua. A whai alo sa ili se a onga a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo. Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo. Sua whamātango fie, ma sua whasua molia o Yesu Kiriso e. Te o whalofo atu ai, le whapoponga o tātou polokalame o le lui tau mo oe. Salamo e luas fulma le iwa alona whai pos fulma le tas, ke mai le tala al whai salamo. E au mai e Iova le malosi lona nuu, e whamanui e Iova lona nuu, ile filemu. And the Lord blesses his people with peace. O le lui tau mo tātou e le nei aso. O whē maua mai ei lo filemu. O whē maua mai ei lo filemu. I le lalo langi pisi le tātou te iei. Ma le vevesi. Ma le kele o kua inga lui kau ia kako ke iei. O ngisi kaimi. Ua kako leiro whaawasenga po lan me kong wha mua lan me whalonga lua. Ua kako leiro iskemi pe mua le ainga pe mua le loko. E pe mua le ngā luenga, pe mua sa ilinga o le haka maima, ma meo kau i vinga o kālonga. Wa makang pe wha awa le iloa, wha kulanga priorities. Wa maka whainga kau le iloa pe mo se ko afi le mui menge, e whai ora kaunga kāre soi fuanga. A ora maua lalo le kulanga i kokongi. Whai mai la le tala le whai salamo. Kala lenga whai ua ovo i le whaafe kausanga. O o voi le ongo afe ka usanga kalma kusi upunge ayo o mai le tae ao le nei ma le uli nei ma le fiafi le e ku mau longa fa maongi le mongi e le suia o Yesu o ia o le pongai o le filemu o ia o le filemu ao o mai ta mai fa fi kauri makinga ma vala o le olanga le e le ai ya sesi wa nga o Yesu fa mai le mau stasiali. Increasing our pace has decreased our peace. O le whakelekele a i o kako walu. E la ikiki ai, maku ikiki ai, lo tātou filemu. Ae ia e mautinoa. O le filemu e au mai le atua. Melea, pipi i alo loto i a Yesu. E tu mau e pelo na filemu i ate. Pe la warku pepele ai. Whair kalar kako meuri vole. Puts or no puts. Praise the Lord, takako. Whamuria le tu e whiau mtiu te makaruanga. Olo o e whi tai tungai, ono le suafo Yesu. Amen.
tu I ai nei le nganga Toi fia te pai le mafutanga O e pele I le loto Le nei ua vala vala Mama na tu I whai ngata Ona ole ngā luenga Ui I lea olo oi ai le taui Ua saulia Wha malo si pea Malo si pea Ole ola e whaava wau no tau I lea Te I talinga lolongo Ina ua tu mai le to o Ole amu le foanga Ole fina ngalo lea ole fono No ulu ue ai se a ea I ta whaapea Ta mawhana umoni ua e la foa I mawhaata whea Whaamalo si pea Whaamalo si pea Ola e whaava wau lo tau I lea Pene ko fesi I ta I solo Se sale vieto ale loto A o Isara e lua tatalo I aso fai so Nei ua whaelo mai le tali Tangata umai na ia whea lo whani Tumu ngao mea uma o Yesu Le ala I le langi Whaamalo si pea Whaamalo si pea Ole ola e whaava wau lo tau I lea Whaamalo si pea Whaamalo si pea Ole ola e whaava wau lo tau I lea Sufunga mali now Suliventa Kurene le vangola woli for mai fa malo si pe to luan to ile polokalam le lu itau mo itato umamaya pasta Rolani la faele leon tai le nei fo ia woli lo toi 5 minuto lo toi
ona tale o le July tasi ia sa unu mai fo i le sunga ia se uli umalau le fi mo anta to tala i le ngana sa mo pe anta le tasi i le awo li nei ia tano si fo le nawa tafa so fina galo toi fo i le tau fo le fai ngalo wenga le va pe voi le ia le wakwa ma wakwa ia se vanga na le company le tu ai e po le au ia pa i misi pati ta lofa fe tu tasi Aaron Major so le kai ele o mai mo mai Aaron Major le sa coach fo ia au kilangi le ka ko poka tawa i malu ma lo le so i fua o la gama le John ai se me le loi fo ngai o tahu ia oi Philip Willie ya ma lo fa tele ma to mai no o sala ro pati mai California tai fo Alessandra tawa lai patch test tiva mai Canberra o ia gulen ka ri jo le ma ko mai ngale la mo Australia nai Canberra no fanga le Raiders ma lo le fa ma losi ia ma lo foi le ta fa fa ia to le nawa amata ta fonga ya o a Sofia o le kirisi massima le toksan fo le o lia ta to le ben so fo
to do for more if I tell fat for the point to know ne only tala mola for my tell to more so if we find on my man for Teresa to even want to element to fa popo farmer to sai molisa to vali to vanga pesel exacta New Zealand talonga pas a lot to so mo o ka pide to fit to New Zealand man sa mo kala politi ale Catalans fa fomaya fa lo kelino ni tala o le numero i lanto e mari li una ma fu e tele fitu testimali tolu le malo si salu le moto no tu le fe na fi o el manatu e si tia lo wai o no fanga fo si sma o solo fai lalo matanga to ye tonu i le taulang o Port Vila o le tai ulo sui o fa vai o koluse mu fa va malo e Pasifika Katie Greenwood tai tu si e lunga o penga te se inga e se fa pea o li potia le fai nga malo Vanuatu i fa maungeina o le toa sufa so e fu fano te minei ai tu sa male lua se lau tangata sa tong fia i manu ai fa mai au tui Port Vila o tom whainga o ngā ruanga la vei sa ve sea mai tangata tau tia lalo o fale sa pala rasi i le pōna pō o mai ona fōra le pala mi o Vanuatu Charlotte de Salwai i ale tūlanga pangatia o ele tunu state of emergency ma se vavao o wha marosia i no whanga i pitu sili ato nā fia ma ia tā pāi ni so soni wha vave mai tunu i whafo o whaawasenga e lo fiso malo o whaatasi mo mata upo whaamao po ponga mo ngā ruenga matanga straightforward Coordination of Humanitarian Affairs e se lau spuru ono afe tangata wafia i le mafuie. Ni putia mai ngo tala le APC e iei si mafuie la aiti sa luluane ina ua maea le mafuie tele. Na whaaria le malo o Vanuatu on malai vale le Port Vila e reo mwhana whaongaina o no sua u whaareo leo mo valele wa ele lea. Ai o lo tala mo valele malangatu mafisosani if sosari mai Farani, Australia, ma New Zealand, wa amata Vanuatu. O le official ai commission New Zealand wa fia ino fango fatama ia. Ma le to lua le ufainga ruenga sa mo moatu le mau estala, ua mau nei o lo soi fo pea. O le valele le poste New Zealand o le afatau tei se fa se ngana wa fianga o le mafu e mai lunga le ea. Ma le valele londa lua tu o New Zealand le awa nei pe a fai mafai o ne tulau ele ele. Ai o le temere o le company o whatoanga ala au aina o le kiwi pe plenty. Ua whaalia o tangata whainga ruenga whaavai teimi mai Vanuatu i New Zealand ua ave aso malolo. Ao tau whai sa ili pe o a mai o lato ainga. O le company le sika e to se fulu a to se lau. Le au whainga ruenga mai Vanuatu lo ngā ruru e se vaenga o le pōkalame o ngā ruenga whaavai teimi. Whaalia le tamai tei pule o ngā ruenga maanga nu o le company Shirley Aitken. O lo whitoi tangata whainga ruenga i fia tala noa i o lato ainga. Inisio tala, o te maiti au ngā amatalo i aini tūlanga la matia, e le tariaina, i ni awhianga. E waini lape le wala o lo mate tuina ai le vaenga o aonga. E bena whaali ai e le iloilonga o tūla whanu whatun tonu o aonga amata. O le iloilonga sa whaiana matanga ruanga o tūla whanu whatun tonu, Ministry of Regulation. Walo mia i le so, o whaali ai, o tūla whanu whatun tonu i le vaenga o aonga, o ovakele, toino numi. Ma le vaenga e va ia mata whai o i le vāra mata ngā ruenga o onga ma le ofiso i le longa o onga e le o manino. Tā kilo ai tū la whone winga le maulunga o au whai toa. Fua le vevela o tane vai, ma wha mau maunga o tuinga o tui pui pui. O ni wha te tainga, o le o wha tununga whai. Tā whautua ina fo i le longa, i le wha tanga ina o le tele atu o ftutuna inga, e tu se pasi i ngā ruenga, tulu ai. O ni isi o tautua o le fito i sa ilia i a lava, pa ia onga e qualify. O le minister tūla whanu whatun tonu David Timor, o i wharia. E na te talia ina i a whautuanga uma spuma le limo o le ailoilonga. Leo le atele eisi suinga e whaia i whatinonga o iei nei, mo leo toe au ngā. O ofisa e o poina i a tautua o tapa ina e ngafa ma le vivas ma le valu. O le ese senga o whata o tonga o ta ialapo criteria, mo tautua e whaamautu ino whanga o ngā mata. E au fia i tuunga whatino e lea tala whea ngai toi whaamamafa. E pe o tūla whono whaatongtonu mo le umio whaamamongo tui pui pui, mo ta maiti te to tasi uma suma le lima masina le mātua marungatu. Ai po le mo mi eino le whaawau o le mawhana whana, e iei tonu no whanga o onga ili se pulu maripalu, tikiri. O le au marutua o le itaia o tu iti tira whai o whātaunga, alo fia le au wai whātasinga whai tele. E o lava fo il skipi, ia whaino inga ma fo mai. Mo le whāsau ino tupe, tu saima sa ililing o langona, survey. Whaariar komisina mo Retirement Commission. O le maurunga telo le taunga tāra soifuanga, o tuina ise mamafa i atu tupe, ale o pensionga. O le sairilinga o le ngona sa fsilinga i le afe whaase rau 5
o le au pensione ni sila. Ta mawai tosu fit pasene wala tu falia. Wala tu tulanga tau tupe o ye ne o sila to na langa taru mai le wafe ma le rufurua. O le tamata isu e whapitoa komisio retire po le Retirement Commissioner, Dr. Joe Campbell. Me falia, o le au pensiona o whaia ni lasanga e atunga ruai. Mo le fia whasawina leo tupe. O e tā wai o le lata ele afo i lato o whaalia le whaitiki o taimi whaalu, maainga, mawo. Ai pe whaia mea e fia iai. Luas furuana pasene me sia lato whilo inga mfo mai. Ma o se popolenga telelea. Luas furuana pasene o whaitiki le alfa ingo tau mafa e whakawina. Ai wa patino na popolenga tele le numero e lato e skipi. E pe tolo ia tonga whitinga whafo mai. O le tina presidente al whaalapura tonga o tangata maa le tua ni sila ale Great Power. Gail Canvas o e wharia, o se mea masangi le whaatupla ia mōtanga ta mārutua, e whaataatia SLRC o fo mai. Pai e tā wai, o tupe mau o le supa li te minei, e mako ile lava o na whiolai. Wa whaamatu ina nei ane whaamasino i se tusi tai mo le lisa tau vai le tau vanga pesa le expecta ni sila i lunga le televise. Tā tu e tūla i lumo le whaamastonga i au kilani le astronafi. Te ipotiane le i tore News Talk said being, o no foala santi la meko josu tu sanga. Sa tal sanga e awai le longa o lana mata upu ilungo o wala so ta inga o video. Ina ia mo fa iona fa awau na malanga ta amilo le motu saute. Mo le fa laulo ino ana musika fou. Ai o leta sanga sa te ena le fa Masino Judge Evangelos Thomas. Le pote ai ina wale awai atu fa Masino fa tu malo e kilani le sona nafi. O lana lo ia Ruth Malolo. Ta ia tal sanga ina le te fa tulanga o se siaso. Ta i tā wai o lana kalaieni o mai ona malangatu kalai stete, isa manatu. O lana tār sanga tōru ia lana mata upo la manuia. O na olona langona, o le ama no whai ngā ruenga o tāwa kele. Ina o ia whaaria i lumor whaamistonga, ia whaamawa longa la meko e sa tāwhia vavele ni whaamasino. O whisili ai, te iai sana mafo anga whaare tū la whono la le te tō wai ona vave whaamatu ina stu stai stai. Ai sa tāli lika mai tā ilo i ele ai. I whaamau ngar whaamasnonga sa umia le rominga ni New Zealand Herald, o tā wai, o la meko, e whaalua na whaolima i lana pāanga ta maata e tōtou sanga o Maputa, i a Februari ma mea o tau sanga taruai. Liputi ai sa fora e la meko i lungo o wala so te ingalau tele la sanga fora vasanei, i alona awa iatu le malanga ta amilo whaafia le rau mati marae tua, sa whaasala rawino ni whaafia nga whaifo i marae pono Maori, i le motu i saute, e sami ai tanga ta whaafia Maori, ma le Pasifika. I tā longa o le sui mōmore o preke fitu ni sila man sa mo pen lam o fasa o loto ka lapula ka piliki o Caroline's Dragon i Ferrani i kamar sanga supaliki o Britania ina wale ma faio na mau se kona galati mar kalapo ri wafi mar rima o le sui mōmore o ka pia le Hurricanes o supala ka pi mar awar kalapo le Bordeaux Pickles mar awar Montpellier sali liuna lo ka piliki o kalapo le Carolines ya au kuso every time ele ta aro le au numero mōmore kalapo i le lipote le Rugby Planet o tā wai. I se whamatalanga te sia sa whamatu uina e lea kalapu i Pepiong, e whatatau ia lam o whai tauina e whapea. I le mai aio se kona kalate le whai ungo te sema. O le ale toe se ini aise isi whenga ingo fau ma le Dragon, o le tamar sanga o le rafi ma le rufurima. Tā wai o lam sa iai le vai taimi ona whatata inga ma le taula inga, mo le sa ini o se whenga inga ma le Dragon. Ma e wila vai ana tau mwhainga. O le a whainga tā tele mo ia o na maua taimi ta aloa i tūlanga. E iai lona le lei. E lima tālonga sa tālo i mo le au wha leo leo, a le kalapuri. O le tamatalo la ka piliki ki ui o le liu i le la ka piuni kio i manu. O wha tau toina tālo i lana tālonga fau i le sa. Ma se wha naunga e mastani e pei o le isi fo i o na wō. Tā tālo wha tasi le liki, ma le tama mata ina, o le Wallabies, Joseph Swali. O manu o awa i atune i a Swali i le sui o le ofu la ka piliki o le Roosters, mo le ofu la ka pio au taito sa mare lima. O le ato lua sa mawhana tele le wā ta alo mo le Roosters, peo se uso, e pera sa whaelo ai e Swali i li poti. I se whātu sanga i a Swali, le sa tongi sa o lava i ta alonga whaavao malo i le ofu laka pia le Wallabies. Manu o whaian whaunga ta alo i lana ta alonga mua i le laka pi, i le kalapo le Toyota Veperet, i a pane i le sa. O le kalapo le Toyota lo whaia o ngai whaia o mua le All Blacks, toa i vao Sir Steve Hansen, ma Ian Foster. E sa wharia Foster por kalame whasalala o le DSPN podcast. I le vasanei. Wa mai alama na tiu e manu le wala tari tusa. Ta ui ai Swali i tūlanga te moe ai. Ta iai le wha moe a Swali e whai mani. Ona ta pena mo ta along wha vau malo mo ausitaria pita. A tu sa o lava le whai anga Joe Schmidt.
I le ofu numero su tonu mo le Wallabies. I le ta'alonga mara au maolo se Engilani. I Twickenham. Le sa whaelo ai ni teimare mata ina Taylor ta'alo. Ma whaari ai Foster. O manu o tilo e whaata mo e le tūlanga pulpeti. A pole wingi. E tuina e se ava noa e wha masani ali ta'alonga. Ma ia ta'awai. E te ele tana noa ngai wingi a manu mo lana whaanau nonga ta'alo mo le All Blacks. Ma whaatusa tai tamata alo longolongo amu mo le liki. Le sa ni liu mai mata alo mo le All Blacks. E iei Sonny Bill Williams. Marota tuiva sa shek. Ora ola kapili ke tamata er kala pole Warriors wala tu Australia nei la sanga bawa a lumanai ia la tu tu teliuri tamer sanga like tamata ia Australia le NRLW. Ole tamata ia faluan champini le pu aulo ta longa olimpeka le kapita tu fitu ila tamata ia New Zealand Black Ferns 7 pa ono na malo champino fa solonga tamer sanga le kapita tu fitu le rangi. Ma le champino langi au te tu Somalilima ya Michaela Blight. Ole a suila na ta'alonga pe a mai ali ta mrstanga te to fitu o fastro nei. E tasir tau sanga ora na whenga inga mo le Warriors, o le rafi ma le rima. Ole te mata e lusu vau tau sanga sa o la nei Taranaki, sa so tau sanga o manu maro e tau ira tinta alo le tau sanga o le kapite to fitu o le rangi le rafi so fitu, ma le rafi ma le valu. Ta au fia ile au le Black Ferns a manu maro e pini auro le mpeka o le rafi lus fulu, ma le rafi ma le fulfa. Ma le pini auro e ta'alonga maro le tau pulenga o le rafi ma le valu. E le siria mana lusa lau ta'alonga mo ta'alo i mo le Black Ferns. E lusa lau 5 on score, ta ia mawain. O le ove te silo le kala po le Warriors e Cameron George, ta i whalia. O se aso, o se la sanga mawa i tele ua usia, e le kalapo. Ua au ina atu nei se wha mai senga wha vai o le sokala o shaina i tangata o maunu atu o nore mafui. Ta ta ia le tunu i le asona rafi. Whaari ai ar wha vai, e mori te talo mo ainga ua fia, wha amanu ulia, pe mai ngoi la tu whanu soifua i le nei taimi o lui tau. Tala nao nei oli, i aere sa ngale mu mara file mu tana ta uma, soifua. Malo soifua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo, se ki a Radio Samoa. Ali for me
Whawiwhianga o le rivahenga o lea so ina o sfulu ono minuto o te anele i July tasi wham te antu ia se uli malau leifi ma le tātou o tungana o telefon le dinga wa uli o le pese mai a Robin A. Curry o le pese wa whai na o le tupe te mnei ia wa fia te e fo ia anko is it ta valley 4 wa mai le car for you talofa Rick Darman my dear friend Francis, how are you, my bro? Oh man, I can't wait for Christmas and I can't wait for what's happening, what's going on, what's hot or what's cold at Car for You this weekend. That's correct. That is correct, my dear friend. We have had a lot of people coming in over, calling, applying on Facebook, everywhere, you know. And because of the great specials going on at the moment, you know, we are one of the very few people who has actually brought our cashback back on board because of the popular demand and need of our customers. Just today itself, we had a customer who requested for $3,000 cashback, and we have okayed that, and she's gonna get a vehicle of her choice on no license. Can you believe? Man. No license. She's working full time, you know. And she's getting a vehicle which is 2015 Jeep, and she requested for $3,000 cashback. So getting the vehicle and whatnot. I tell you what, lots of happy customers right now because they're getting exactly what they needed. Because I tell you what, Francis, we have always been known for one thing, that we understand what customer wants and then we deliver what they need, you know. And because of which, you know, we have always been one of the favorite dealership out there among the community, among the people, you know. So cashback is on full swing right now. Plenty of vehicles coming in, going out. So if you see something today, don't wait because the chances are tomorrow it's not going to be there. So if you are also, there are plenty of vehicles in transit as well, which is 2 days, 3 days later we are going to receive it. We are selling vehicles in transit as well right now because great deals. They're great deals, you know. We're getting, some people have been getting almost now what do you call 1 or 2 year old vehicles like 2019, 2022, 21 vehicles for such a cheap price only at Car for You. They're also getting the cash back, you know. They are able to get these vehicles even with no license, you know. So the great opportunities going on at Car for You, great customer service is happening over here. You can go on our Facebook page as well. You can see what people are recommending. So we are getting a lot of recommendations from a lot of people who has purchased car, who is buying car right now. They're all coming to Car for You. So don't miss this opportunity. Come and see us or give us a call on 0800 227 4968. 0800 227 4968. And just go and search for our Car for You Facebook page, drop us a message there. Somebody will be answering you even till late and early in the morning as well, you know. And or simply come and see us at Great South Road, Manurewa, 298 Great South Road in Manurewa, my friend. Always a pleasure having you on the program, Rick. You look after yourself, and I'm more than happy to translate it into Samoan. You have a wonderful afternoon. Thank you very much. You too. Bye-bye. Yeah, so if we are pulling to tomorrow, Car for You, the dime of you and Talo Sangai, so storing on Tavale, Elino, if you're the Louis Valo Great South Road, E. Madurewa, Le Pito no, yeah, Tumulmeta, Olitonga, Tavale. Oh, Lolly Mole for Tavale, Philo and Twy. Yamala Udangana Sunga ya Rick Yamalaka for You, O Valuselau, Lua, Luaiva, Lolo Fitu 5 on Val. O Valuselau, Luaiva, 5, okay, longa, o Lutamana to all o Valuselau, Lua Fitu, 5 on Valu land to the mirror. So Eliania, so sa, Elene for even Tau, Ole, Tausanga. On the Willus full minute to take to line Tassi, a beyond the Massiai, a full Tassi, el Polcalamia, a Ritoniola. Yeah, well, I'm not time to wall a fat langang, Uman to Polcalamia, Louis Town. Yeah, quick up with my army to Leon. Kill for that we have before Lily for my Onga Lala Long, Erlang, only over Facebook. Only over Maka TikTok, Male over Maka YouTube. Mianga, find Manga, Lala Long. I find my early face of it up. Yeah, only look over the Bengal thing of it up. Yeah, well, and tell you so Sonny low eyeing.
le nei vai tau ai o aso fa peni ai au ngai a vei tamai ti le swimming pool ona o le faisi vevela o aso ia a fai foi anga ia tu matafanga ia tau na matato e va ai fa le le fa na a wan tu me o lo ia no fanga foi ia po o afo ia po o beaches o le ia la va nga foi le e pe ko lo ai runga ngale ila to o fumua lam chama sambala no moti pe uma ko nginga ko risio samu ia po lifeguards ia usika ia usika ia la va nga ai le va pe o la o me ko ngole mele ia fu ai fa ali ko ilo mai ya ke wasa welo wakal TV ya o kanga kula ia ne fa ila tu lo suafa ilungor ka ko pon kalam tala van tu la kama o Java tiano le lofi ma lo le ngalueli Java sto ino Amelia fa mona ina i porirua le fu ma lo kuini savelio ya elanganto leo sunga le tama fenga luenga le fultua ya gria ma le odanga le tasi nai North Queensland yo mantua le tasi le sa nei New Zealand ia la o waki poki kui o Paulo ma yo ki poki sa o wai o Queensland si e wengi ko ke le mingyang kala ma ko au pia o ko le state of origin tausang fo pe tu tasi ya ma unto umale ma futo me le ni vanga lawo ma no la vale fa yo le fa ma lo le tawa ja au ka ko winga o lunch eu fo wi isolari me ke ko o ke fa yo le mala ko ma le win lunch e kusa umale lunch fo le kaole a for se fulu ai o le fa nga lo ngo ka ko fa penga ka ko fa pe uma o taito pati le engineer Pito Sili na la fonga fia ya ole foi ma vuto mai dai pam to ai le ia wo o tele loa ye pe si engineer ho ile e anta mai o ta masalo salo o se wo o ila na anta te masalo salo ilo tolo e o ila na fa to fa wa ti dia ole to mai ya mata fa ya mata mai ya su ai lo fo ala au va mo le nei o kama fo ma wo ke ko o fling singia male ko ki pa u yu skava le sesio o ru o fali ma fu ko finge ma ma ka mai
tangata mai le aso e whamanatu ai le whanau mai o Yesu lo tātua ni whaola le pepe o Kirisimasi. Po e mai se video a oe malo ainga a o usu ina se pese o Kirisimasi ia o vatu manatolu se furu se kone. Lafo mai le video ilo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. A mata nei roa lau tama whainga ma vave lafo mai le video e whaangata le aso lua se furu o Teseba. O le a whaire se i le aso lava na ili se furu le tai au. Wha mone mone whai tau manino a iainga i lunga leo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz. Mo nisi whamtalanga whaafsota e mailo fisa i le lua ono rua tasi lima iwa tolu. Ia manuia tele le Kirisimasi ma le tau safo. Mai le punenga ma le whaingaruenga ale Radio Samoa. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whare tā wale la wiloa o le Car for You. A whailawa ta sa ili sau tā wale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava i le Car for You na fisosoani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Craysau Frontman Rewa, pe faso tai mai le mato telefoni, over te lao rolo a fitu whaiva na walu, pa fisili mo en po alofa. So fase fua. E silia mala se lau fala oloa i Samoa e mawhaiona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. Ele atua lava se 5 minute lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nui telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi atua i le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Anga i loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga vala o mai le olua tasi o valu tolu tolu, lua 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 tolu, po le info@pacific40.com. Talofa Samoa, wa ule nei o kasputi alu, a wale suia le ngila ula ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Bread of life, sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whawhiloa i tatu tinuu mai le amatanga o le nei aso i le alofa o le tua. Ia i se whapoponga o le tatu Polkalame Masani le nei o le areto le ola ia mo o le aso le nei. O le Roma mo mua whaupis furulua le whaisa alo tuai le areto na nafi o le whaaua wina le o le mata upu mai ana nafi. E whapea ia tatu whewha mawhana whana i lo tatu whaatua tua o tau a toa mau. Ole lo minga fa pertania le translation letter o le New Living Translation e whaingo fia mana ia o le whaupunga lo i whapea. Your faith will help me and my faith will help you. Ino winga o le soifuanga kerisiano o le soifuanga fesoa soan iai. O le upulamo o le aso le nei vaenga lo na lua mai na nafi whapea. Tātou te mo mia isi tangata. Tātou te mo mia isi tangata. You know, o le soifuanga kerisiano, e mawhai ona e survive i le olanga le nei whaleanganga, e mafua mai ina ua olo whaatasi oe maisi tangata. Wa ilo le energy for ya. Au te whatalofa le tatu atunu o mai tatu Polkalame o le areto le ola i le aso le nei. Ia tatu wanga i tufoi i vai tau o aso fia. O le wane le tolu whaupis fulu ono e whapea
awa ua whapea lava o nā alofa mai o le tua i le lalulangi ua ia foai mai ai lo nā tali i e tō tasi ina ia le whano se tasi whātua i te oi. O le tusi le whaingoa ina le tele o le au kerisiano o le whaitau whaamisiona le whaitau le nei o le whaitau o le mission le lea ngasau a Iesu e la veai le lalulangi. Ai o le mra upu mo o le aso le nei whapea o le vaitau le nei manatua o le vaitau o le anganga foai o le season of giving. Nara winga a su e se langona sili na tāua o le nei vaitau e kau o ngā dominantinga langona o tangata o le melea o le anganga fia foai o le anganga fia whaamamulu aku se mea mo sesi. A wafoila o le foai o le ngai ngoinga le autu iai le finangalo le tua na mafuai ona ia au maia lona tali e tu ba ko kasila tali o le tua ai le ai u le tua pe o ia langa nga ko kas le ai na ia fa mamulu ina mai mana foai mai lona tali e to tasi mole lalolangi ina ia le fano se tasi se manuele ai se fa moe o tangata sala pe anga le loto foai le tua so le songa fo ila mo tato ile asole nei ua faia le tua le whaataita inga sili mo oe ma. A faia ke le i faia lava le mea o le foai. Foai. Ele fa pela whaatusa lau foai le tua ile ise se kusalang foai ma le foai le tua. Ai a faia ke le i faia lava le ngai mea o le foai. O se o le season ngai po le vaitau ngai kako iai. O le season e kakau o nga e mafau. O le a se mea e mawhai o nga o foai. E tele ni stangata e makua umar kausanga ia pe wa umar kau e le kango ai fo ai singa me isisi tele tangata pawalo nga yanga kula o le kau mafai e maua mea takers le sa fai fo tatu mta polisias tangata fo e pawale me kikiro ia o se me maua mai ai le ai ma se mafau pe mafai o nga ia fo ai se mea ma se tangata kilo so se tangata la fa penga a e kau mawhainga o mea ke maua, a e ke le foa, le mea o ia oe, e o onga mea i ulima. Pio le tala fo ilea, le vai fo ilea le tau le sami mate, masani na whaalongo, whamatala tangata, e alanga o onga le vai. A wafo le vai, le soso le vai, le sawa ma le ritana sawa, ma fia maila. Kafe mai ale vai ngā sau e fresh o ma vai ngā le ritana, ma vai e koe kau mei, sau tiperia, vai ke kele i le sami le sawa, ai o mai lo le self. Sau roa ngofo i le mele ka o le sami mate. Ua o onga kele, mafuanga, ngā o ongai. Ua le mawhai o ngā koe release aku se mea ngā pasi mai lunga. Vai. O le mea whaila tupu ia te oe, pe a whai ke le longa release se mea, e o onga mea i ulima, e ma mate, ngā ka o le sami mate, e make mea ulima, ngā le aluaku le mea make, laku le mea make, le ai ma se mea ola, ngā o mea make ke maua, si tulou, pe a whai o oe o se tangata, le kai ngai fwai, ale upula nei mo oe, a whai te lei fwai, ia se mea kausanga ngei, se kupe, se ofu, se mea, ma ailo tua oe, wa ai se lo fal faingal pe o le o fai se me alofa le a se tangata talo ile tu e batu lo ma fau ma fai o nga e fai me alofa e le fa pela e fai me alofa tangata mo sa mo ki lim fai ngai fai ai va ai se tangata wa batu ile tu e te o e po se ainga e ki alofa ia ma e release ia se me ku sa lava pele lava la fa so ka ngoi pura site se me e ke fai me alofa e fa tai ile na ngona o le vai tau le nei na foa i mai le tua lo na halo mo tato tangata sala le tua tai fa tai inga le lei o e faia season of giving o le vai tau o le foa matu te langona le langona matu te foa i foi mo matu a inga o uso seisi lava mo mia le fesosoani fa manui ono o Yesu amen. Say
valina vania majo tolo tui tama i le rivango la woli wa tele le lo fai tolo wan tui le polokalame o le areto o le ola mo le tuela nga fa tai le sunga i le fifi au ya pasta la fai le copa le Assembly of God i da i lano le mo tele sa la fai ya wa fo i le upu mo i tatou le rivango le awoti ya fa me yo le vai tau o fainga me alofa na o whaalongo, ma o whaalongo, ma o whaalongolongo. Pe tau la vea mai ai ia le upulea o le aita lafu. Ioi. I le ai ma se me ka iro ingi ke wa, kau le anga la whaalongo. Ai le o ia se me anga kau koe la ka whaalongolonga ka ika ai. Pe o sa wai ina se me tau o se ai ta lafu. Ia po se me tau o se aiafu. Le ka iro ingi ke wa se la ka whaalongo. Ai ole wingo la uia tamai whaasi tala i le rivaingo lawu. Ia e alofa i le tangata nei te alofa iai. I mea ua maua i o tātou lima. Ioi. Ola uia ngā whaawinga i no o le message. Ia po le whiau lena mori mai i le sunga le whaiwha. Me se u maka kou. Ioi. A le ngau whaapea. Se whamon mole ha se kau mai i le mea rea se i walwe whai. Ma ngune labar kain. Ioi, misi a koa, whai sau ai tā lafu e whai eisa mea lofa, ia peto angai ai afu e tali ai di mea lofa. O, whaape, tali, se pei ari mo kau, o leu kau whia lolo mele spragen o leu. Ai pei ala leu kau whaalongo, leu kau spragen mai e marau whaalongo ringi vāingo leu. Ai ni te wase sea, ia na e wha sa o mei leu au ringi iau. Ai a whaape sa o leu whaalongo, soli. I la se mea la ka ko ve visi i fu. I le ia se mea la ka ko ve visi i fu. I le mea leo whainga mea lof. Ua le lava lau wha asoa. Ua. O la isi sila mai fu fonga o le ari. O le mea la ia lua i fu e koe a mele ngā ka avale fies furu ngā ka avale inga. O le mea la e koe a mele ngā kiwi ke rei. E le hanga ngā kiwi e olo. Ola le mera sui fuari lau se kingofo. E ingi me o masai sai o lau se kingofo. Ioi. E ofir ngā lau aira e alua kau au mai. I ko kongo le kou poku ai. Whai ako ai fo. Ai whawhi kai kele a so le sungar whiwhia. O lea o whanongo longo. O whapia. Toli. Se ka fia maua ku ape. Nganga singa ka mai. Upu apa singa mai si uleo. Fonga mua, pe se mangu, halwe ai ka lafu e whai e sa mea lofa. Mangu ke sautia o kou me pa ngāre. E kusa lea lea o sau kupi. Ia ma lea o sau kupi. A paula ngāre mea re, ka kere i o ai. O le kūlanga ngā o la upulonga lua renga whaiak. O le mere ka o le ai afu. Le ngau ke iloa. O le wha mai le tala. O le afu e o ona. A le sina lau afu. Malu lupe ma fanfana. O longo winga. I ria o ngā ranga e karangoa mai. Si ria ngai alu whale nei maka lau YouTube. Io e aka i lunga le chili chalk. Ia pe sa veu pea lau Facebook. E uke karangoa mai whiri. O whai asi de vore ason. O koe alu i samo. O ke whiwhi loa i sunga whiwhi ap. Ma o whai antu i sole. Va ai le oki o ka mana i o ngiusila. I lau a reto le ola o le aso ngi a Sofia. Se furu malevat. O te sema lua afe luas furu malevat. E ma le menga le la kupu fui a kako. O le me funga ne ka kewe visir ngi vei ka. Eo. O kako le oe ave a kako whanga ue wha a ka whawha. A le ua kako pisi. E re ngaka i au mea lofa. A o au whainga si kaidi. A wale ro kor Christmas. Ia, e kusa lefa menga ka maki. Mami, Chachi, fia aia o mea tano. O Chachi ringi. Bua makuare i ropo re ane vea o re awhai. A wafo. E re o malama Chachi re kalor kupe. Ioi, i wafure ngā re kuria ku oe ngā re ko ai ngai kia lea onga. Era ko fua whakiu kilo i, ia mamira e sa wari alu lea au. Eo, lua kunola ia lua karongo i lalo le maki.
Ya rua ku wina ia rua karakara ngoa maru uri mai lano kari. Yo, ya ava peo na sunga fu ona fa ile sunga fu ara. Ai rua pese yo vai kai. Ya wa vai dei. Ala pa wala me ngai fa ngar wenga. Se upu se mara malama or in, mara out. Mara ai chalafu. Makua misi ako son. Ingi soka ako ngai mau ala me nga. Mai tol. Se o ke fa ya. Ala me wa kup. Se u soe. Ya, masua mai ya. Masua mai. Wa ia se faka ngore me ke masua mai ye. Oero, ai masua mai pe. Mai. Ke loari se. Ia. Si da fa mai so ai ne au mai po. La le me ngai fa ku ulu do mavo. Mai, ke loari se. Fia ka usanga o fengalu. Pa ku ia. Ona me ku. Mai. Fengalu wenga fengalu. Ale o kere no po fe me alu lo. Maar toen, ze wou door de vervingering. Of verder mening aan hoe ook kon. Of welke nog? Oh, je zou kaart. Maar ja, van single over. Maar of de Westpac, of de ASP, of de Kiwi Bank, of de ANC, of de Cooperative, if je voor je bankje kon, ja, bank om maken. Of ik sol. Anga kele va pe ngang ya uka. Okay ro de ya de mera ya ye ra kup. Ai seu. Male hu war ni. Ja, maar lei lo so le for finger ni. Yo. Of ik ole winga na kana oi. E ma kwa e re lo de me nga ya ru kom. Nga pa war me ro kiro. O lu su kana le me ke o ke ayer ve so ako. Of ik ka ro vai. E ai le ya ko de pankari ya. Io, come? Eri da quella usana lo cavo solfari. O cavo sa o se uso solfari. E ai le ya ko ir pankari ya ke eri. Ora me le wingo ro kana riso. Pe eu cavo so me vero de via me ro kalon. Da qua. Ora panka. Poi dan to ro tan fi toys. E fai le male le mo breakfast. Fai me ka ole lunch. Ko fai me ka dinner. Io, ma me si me koring yo kolingi. Ano ko ba ko kyo? Ai so mai sambo. O e 5XL. Alo wa yo, sorry. Mana ka wa ngai ofu ngai le small. Ama sorry. Miere ye. Yo, o mai la ko ai. O wa yo ko. O fa. O mai la ko ai. O mai long anchi. Mai long anko. Mai long. O fa. Ala me kere kara o jogoro. Mai. Eu sei. Walakia. Laki le loto. Walakia. Fa ku se laki so. O mo so laki e me so laki. Mai walakia makka o fang. Fa lo le me ka ringa rime. Nga ko ma fuka mo ma fanga po si ko. Oi po si o pule fo. Mai se uli ai. Fa. Ya ngala. Ba ga kingo fo markario le fusi. Ere ima fuka mo o e makamaiki. Yo. Nga ma fuka o rua. Mariki nga o kamaki. Ma yoi se. Ora ana so fo kwanga. Fa ku keke. Yo. Ama ya. Ava. Ai se pa wa ngal mere o so mera ma vo keke. Yo. Vai. I se me ana ko ve vesi me ya kai. A vai ya o lau o ya nga ia virviring. Oi vai. Yo. Oi usul va vea, usul po, usul. Pau ngeu gangaka. Ole makwa ke leo king. Au ke faya. E lu sukara a ver ko lu va ya so ai. Ya fika lai. Fa kai. A fa pe oron ko kongi a fe ka na va ya so.
longowi. Iva sela. Valus furukala. Lai o yama. Ai a fia malo solo maingi. Yo. O pia kama voide manga karangi yerima. Or Kiwi Bank, Westpac, ANZ, BNZ, Maleko Uppert. Ja, hoeveel moet ik? Waar? Kano van Joos. Ja, zo kan je waarschijnlijk mee aan. Maar een dingmangi, ja, maar wow. Lella, waar, vingado. Ja, ga. Elua mee. Or keke. Moro wor ke fako ese ye do goro. E ka kala me da kan tia. Ja. Zie nga o kala ki vo ko fa mo ye ko. Alo ke foi. E va pe nga de me de kupu. Iko kongo ngi so ka ko ai. Nga uso ska malo ile aso nga fu e ka ule asko nga. Ai leva ai ngi fo ri no se kupi. Nga o mai ile nga yo uso. Je ka ngi si me kia. O va sali. Ora ko fu ngi si me o le fu ke kangi. Ora fo ala fa fica uri nga yo uso pere. E pe yo se uso ya. Le yang ale ko uska se uso ya muri pola wen. Porque que yo que angi. Ai ko mo for ka so O le Ardas Travel, o le company numero tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa fa pele malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A fer de loa i le ofisa o le Ardas Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o fa o o. Tolu iwa lua o fa o o mo le Ardas Travel. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou faleta vale la wiloa o le car for you. A whailava ta sa ili sa ta vale, le aise lai sene pe mawale lai sene a o e whainga luenga tu mau, ma le leilo suafa, whaingo fia lava le ka fo iona fsoswani mo oe, mawale tato cashback pe a mana miele fsoswani. Ta lofa lava Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tato Facebook page le ka for you, pe te su mai le mato tu atu si tolu se lao Kreisa Frodman Rewa, pe faso tai mai le mato telefoni, Ova te lau lolo a fitu whaiva na walu pa fisili mo en po alofa. Tō whāsei fua. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa.
e fatala vantua i le uso ia whangamanu so whai. Ia o le sifo i le tangata na o le usua. Na o le usua. Ai sifuru ta lala le vai asola na tupe ave e te siona puli. Yo. Tua whangamoa e whatala whatfo i tapo inga le tuno ne auli tala mola whaponga mai tala te moa o soi fua e whanau mai le mafu e tere sa te iewanu atu e ele manatu e whaopopo whaama te usa tu sai mo le li sa tau vai le tau vanga pesel X Factor New Zealand ta longa whaasa aloto le sui mua mua la ula kapire to fitu New Zealand mana mangsa moa le Kalapoliki ale Catalans whawhamaya e whalau ke lino ni tala o le numero i lantou e marili u le mafu e tele fitu tesi ma le tolu le malo si salulu le motu o nuantu le fena nafi o ele manatu e si tia le luai o nofanga e fausia i sima o solo fai lalo ma tangata o iei tonu i le taulanga o Port Villa o le tai ulo sui i lo whaavai o le koluse mu whaavai malo e le Pasifika Katie Greenwood ta i tu sia i lunga o penga te se inga le ek se whapea o le ipotia le whainga malo o nuantu i le whaamao ngeina o le toa sufa so e fu fano terminei ai tu sama le lua se lau tengata sa tong fia i manua i whare mai au tui Port Villa o tong whainga o ngā ruanga la vea i sa ve sea mai tanga tau tia i lalo o whale sa pala rasi i le pōna pō o mai ana fōle le pala mi o Vanuatu Charlotte de Salwai i ale tūlanga pangatia o ele tunu state of emergency ma se vavao o wha marosia i no whanga i pito sili ato nā fia ma ia tā pāi ni fisosoni wha vave mai tunu i whafo o whaawasenga e lo fiso malo o whaatasi mo mata upo whaamao po ponga mo ngā ruenga matanga treifoa, Coordination of Humanitarian Affairs, e se lau sifuru ono afe, tangata wafia i le mafuie. Te putiana mai ngo tala le ABC, e iei si mafu e la aiti sa luluane ina ua maea le mafuie tele. A whaaria le malo o Vanuatu o le malai vale le Port Villa, e le umwhana whaongaina, o no sua u whaaleo leo mo valele wa ele lea. Ai o lo tala mo valele malangatu mafisosani, i fisosari mai Farani, Australia, ma New Zealand, wa amatataun watu. O le official ai Commission New Zealand, wa fia ino whango whaatama ia. Ma le to lua leo whainga ruenga sa mua moatu le mau e stala, ua mau nei o lo soi fōpea. O le vaalele le Air Force de New Zealand, o le a whaatau teia se whaafsengana wa fianga, o le mafu e mai lunga i le ea. Ma le vaalele lona lua e tuua New Zealand i le awauli nei, pe a whai e mawhai, o ne tūlau i le ele. Ai o le temire leo le company o whaatoanga ala au aina o le Kiwi Bay Plenty. Ua whaalia o tangata whainga luenga whaavai taimi mai Vanuatu i New Zealand ua ave aso malolo. Ao tau mwhai sa ilipe o a mai o latu ainga. O le company le Sika, to se fulu to se lau. Le au whainga luenga mai Vanuatu o ngā lulu e se vaenga o le Pōkalame o ngā luenga whaavai taimi. Whaalia le tamai tai pule o ngā luenga maanga nu o le company Shirley Aitken. O lo whitoi tangata whainga luenga i le whiatala noa i o latu ainga. Inisio tala, o te maiti au ngā amatalo i ai ni tūlanga la matia, e le taliaina, i ni awhianga. E wai ni lape le wala o lo mata i tuina ai le vaenga o aonga. E bena whaali ai e le iloilonga o tūla whanu whātuntonu o aonga amata. O le iloilonga sa whaiana matanga ruanga o tūla whanu whātuntonu, Ministry of Regulation. Walo mia i le so, o whaali ai, o tūla whanu whātuntonu i le vaenga o aonga, o ovakele, toinu numi. Ma le vaenga e va ia mata whai o i le vāra mata ngā ruenga o onga, ma le ofiso i le longa o onga, e le o manino. Ta kilo ai tūla whone winga le maulunga o au whai toa. Fua o le vevela o tane vai, ma wha maunga o tuinga o tui pui pui. O ni wha te tainga, o le o wha tununga whai. Ta whautua ina fo i le longa, i le wha tanga ina o le teleatu o ftutuna inga, e tusi pasi i ngā ruenga, tulu ai. O ni isi o tautua o le fito i sa ilia i a lava, pa ia onga e qualify. O le minister tūla whono whātuntonu David Timor, o i whaalia. E nate talia ina i a whautuanga uma spuma le limo o le ailoilonga. Leo le a tele eisi suinga e whaia i whātinonga o iei nei, o leo toe au ngā. O ofisa e o poina i a tautua o tāpā ina e ngafa ma le vivas ma le valu. O le ese senga o whāta o tonga o ta ialapo criteria, mo tautua e whaamautu ino whanga o ngā mata. E au fia i tuunga whātino e le tāla whea ngai toi whaamamafa. E pe o tūla whono whātontonu mo le umio whaamaunga o tui pui pui, mo te maiti te tō tasi uma sima le lima māsina le mātua manungatu. Ai po le mo'mi ei no le whaawau o le māwhana whana, e iei tonu no whanga o a onga ili se puna mali palu, tikiri.
O le au marutua o retire o tu iti tira whai o whātaunga. Alo fia le awai whātasinga whai teule. E ola wa fo il skipi. Ia whailo inga ma fo mai. Mo le whāsau ino tupe. Tu sai ma sa ililing o langona. Survey. Whaariar kom sina mo retire. Retirement Commission. O le maurunga telo le taunga tāra soi fuanga. O tu ina ise ma mawhai atu tupe. O le au pensionga. O le sa ililing o langona sa fsiling iai le afe whāse lau limaspulu. O le au pensione New Zealand. Ta mawai tosu fit pusene wala tu whaalia. O la tu tulanga tau tupe o ye ne o sile ato na langa taru mai le wafe ma le rufurulua. O le tama ta isu e whapitoa ar komisi o retire po le Retirement Commissioner, Dr. Joe Campbell. Me whaalia, o le au pensiona o whaia ni lasanga e hatunga ruai. Mo le fia whasawina leo tupe. O ye ta uai o le lata ele afo i lato o whaalia le whaitiki o taimi whaalu, ma ainga, ma wo. Ai pe whaia mea e fia iai. 2% me sia lato filo inga fo mai. Ma o se popolenga telelea. 2% o fai tia le alfa ingo tau mafa e fata wina. Ai wa patino no popolenga tele le numero e lato e skipi e pe tolo ia tonga fitinga fa fo mai. O le tina presidente al fala tonga tata mare tua ni sila ale great power. Gail Canvas o faria o se mea masani le fatu pla ia mota tata mare tua e fata atia SLA o fo mai. Vai ta wai o tupe mau o le supa li te minei e ma kua ile lava o na whiolai. Wa whaamatu ina nei are whaamasino i se tusitai mo le lisa tau wali tau wanga pesel expecta ni sila i lunga li televise. Ka tu e tula i lumon whaamastonga i au kilani le astronafi. Te ipotiane le tore News Talk said B o no whaala Santi la meko i tosu tu tau sanga. Sa tau sanga e awai le longa o lana mata upu ilunga o walam sota inga o video. Ina ia mo fai ona fa awau na malanga ta milo le motu saute. Mo le fa laulo ino ana musika fou. Ai o le ta sanga sa te ena le fa masino Judge Evangelos Thomas. Le pote ai ina wole awayatu fa masino fa tu malo e kilani la sona nafi. O lana lo ia Ruth Malolo. Ta ia ta sanga ina le te fa tu langa se siaso. Ta ia ta wai o lana kala yeni o mai ona malanga tu klei stete. Isa manatu. O lana ta sanga tolo ia lana fa ma na mata upora maria. O na olona langona, o le avano whai ngā ruenga wata wa kele. Ina wa ia whaaria i lumor whaamastonga, ia whaamawalonga la meko e sa tawhia wawele ni whaamasino. O whisili ai, te iai sana mafu anga whaare tu la whono la le te tawai, o na wave whaamatu ina stu stai stai. Ai sa tali lika mata ilo iele ai. I whaamaumaunga ar whaamastonga sa umia le rominga ni New Zealand Herald, o ta wai, o la meko, e whaalua na whaolima ila na paanga tamata e tautou saranga o maputa. Ia February ma mail tau sanga taruai. Li puti ai sa fora la meko i lungo o wala so te inga lau tele la sanga fora vasanei. Ia lona awa yatu le malanga ta amino whaafia le rau mati marae tua. Sa whaasala la wino ni whaafia nga whaifua i marae pono Maori i le motu i saute. E sami ai tanga ta whaafia Maori ma re Pasifika. I ta alonga o le sui mo mo le o preke fitu ni sila mai man sa mo pen lam. O whaasa o loto re kalapula kapiliki re Caroline's Dragon. I Farani, i kamersanga supaliki per Tania. Ina wale mafai ona maua se kona galati mara kalapo re luafi mara rufurima. Ole asu i momora o kapia le Hurricanes o supala kapi, mara awar kalapo le Bordeaux Pickles, mara awar Montpellier. Sali liuna lo kapia liki re kalapo le Carolines ya au kuso, every time. Ele ta aro le au numer momua kalapo. Ile li pote le Rugby Planet o ta wai. I se wha mtalanga tisi sia sa wha matuina ele kalapo Pepiang, e whata tau ia lam o whai tauina e whapea. I le mai aio se kone kalate le whai ungo te sema. O le ale toe se ini aise isi whea ngai ngā ma le Dragon, o le tamar sanga o le rafi ma le rufurima. Na wai o lam sa iai le vai taimi ona whata te inga ma le taula inga, mo le sa ini o se whea ngai ma le Dragon. Ma e wila vai ana tau mwhainga. O le a whainga tā tele mo ia o na maua taimi te aloa i tūlanga, e iai lona le lei. E lima ta alonga sa ta aloa i mo le au wha leo leo, a le kalapuri. O le tamatalo la kapi liki ki wi o le liu le la kapi uni chou i manu. O whata o toina te alo i ran talonga fau i le sa. Ma se wha nau naunga e maastani e pei o le isi fo i o na wall. Ta ta alo whatasi le liki, ma le tama mata ina, o le Wallabies, Joseph Swali. O manu o awa ia tune i a Swali i le sui o le ofu la kapi liki o le Roosters, mo le ofu la kapi o au taito se mare lima. O le ato o lua sa mawhana tele le woa ta alo mo le Roosters, pe o se uso, e pera sa wha ilo ai e Swali i li poti. I se whātu sanga i Australia. Lea sa tongi sao lava i ta alonga whaavao malo i le ofula kapia le Wallabies. Manu o whaian whaiunga ta alo i lana ta alonga mua mua i le kapi, i le kalapo le Toyota Vaporette, i a pane i le sa.
O le kalapo le Toyota lo whaia o mai whaia o mo mua le All Blacks toa I vao Sir Steve Hansen ma Ian Foster. E sa wharia Foster le porkalame whaasala o le DSPN podcast I le vasa nei. Wa mai alama na tiutiru e manu le wala tari tusa sa ui ai swari I tūlanga te moe ai. Ta ia le wha moe a swari e whai mani ona ta pena mo ta along wha vao maro mo Australia pita. A tu sa o la var whaia o Joe Schmidt I le ofu numero su tonu mo le Wallabies I le ta'alonga mara au malo se Engilani I Twickenham. Le sa whailo ai ni teimare mata ina Taylor ta'alo. Ma wharia e Foster o manu o tilo e e whaata mo le tūlanga pulpeti a pole wingi e tuina e se ava noa e wha masani ali ta'alonga. Ma ia ta'awai e te ele kana noa ngai wingi a manu mo na wha naunonga ta'alo mo le All Blacks. Ma whaatusa tai tamata alo longolongo a mo le liki. Le sa ni liu mai mata alo mo le All Blacks e yei Sonny Bill Williams Marota tuiva sa shek. Ona ola kapili ke tamata er kala pole Warriors wala tu Oceania la sanga mawa a lumana I la tu tu teriuri tamur sanga like tamata I Australia le NRLW. Ole tamata I faaluan champini le pu auloi ta longa olimpeka le kapita to fitu ile o tamata I New Zealand Black Ferns 7 pa ono na manu malo champino fa solonga tamur sanga le kapita to fitu le rangi. Ma le champino langi au te to Somalilima ya Michaela Blight o le asuila na ta'alonga pe a mai ali ta'amarastanga te to fitu o fastero nei. E tasir tau sanga ora na whengainga mo le Warriors o le wafima le rufurima. O le tamata e lusu vau tau sanga sa o la nei Taranaki so tau sanga o manu maro e tau ira tinta alo le tau sanga o le kapite to fitu o le rangi le wafiso fitu ma le wafiso mo le valu. Ta au fia ile au le Black Ferns a manu maro e pini auro le mpeka o le wafiso fulu ma le wafima le rufurfaa. Ma le pini auro I ta'alonga malo le tau pulenga o le ruafestu ma le valu. E le siria ma le lusa lau ta'alonga mo ta'alo I mo le Black Ferns. E lusa lau 5-0 on score ta ia mawain. O le oveta silo le kala po le Warriors e Cameron George ta I whalia. O se aso o se la sanga mawa I tele ua usia e le kalapo. Wa au ina atu nei se wha mai senga wha vai o le sokale o shaina tangata o maunu atu o na o le mafui. Ta ta ia le tunu I le asona rafi. Wharia ia le wha vai e mori te talo mo ainga wafia, pa manulia, pa pe maingo I lato ua whanro soifua, I le nei taimi o lui tau. Tala nao nei oli, ia I sa ngale mu mara file mu tana tauma, soifua. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Maya olema sina Sunia tuai ita A ofa solo na faunga Fe pula fi mai fitu olela Angi malu mai le matangi a o tu matangi la upenina o ngoto atu la ulupelele Long my side
Pe a umana tua fiafi E whaai u I se upu a popo au I E te whai mai lava e alofa Alofa te so o se tasi Po o whea o mai ai le nei lalolani La o whanau pele no La o to whea lo whani Ya mana tua le tina pele no Longa mali e umatangi For no utama pelina for to feel the aya to feel the aya too is your tino to my telesio e amor mai to feel on the lonely como feel to my telesio e mai to love if I got to love come on mai the tamana you know vai Motoi with the moan ni he tonu te tautoi Toke lau ai tama Toke lau iki e ke te waka e toi Kai wiki e te atua Na talia e toku tamana Yeah, you maona o kaol E hiki tōtana manawa Halo koe lomo Na haita e te tua loi mato E mi alele koe te tamana I tenei o langa Te hita e haka longa atu Ki tau kalanga For to my belena for to do it fever aya to fever aya too see you tino to my telesio e amor mai to me see you lonely to my telesio e mai tu te takua kakau kai langa kita ko te wanau tu te takua kakau kai langa kita ko te wanau e te alo e hainga tae O te aloha e hoinga tai, maloni vania toloa, ki te nei teimi o te aho lua he hulu minute, kua te kaina taimi ko te lua. A wiki ofo, e le moto to e lawa ta o whakaofo,
o le si motu o a tafu, o le si motu o nuku nonu. O me leo le motu na nuku nonu, o le mokoa au leia ai feo lonu na au leia o isi mo. Lo se fulu me rumtu te nele i tulai lua. Whantunga mai a vani e taloa e mara tuai, si ona tua a ua wha i langi le fōlanga. Moli moli an tui maa lo whaanga, ma whaurianga le kirisi masi a inga uma, o wōme ma sani o wha i langi fōlanga. Nei o tātou mātua ia pe o nei o tōtua a ua le mawhaiona tātou mafutai le nei fo i tō sanga. Ai, amu ia fo i auto, o lea tō te mafuta pēr, ma nei o tō mātua. E lengan tō mātua, e whapea fo ia mātua tausi. Ia, o a mele ni vāingo lau. La te mulmuli nei alue a silitoi i na malelo matu. Nga wakele i whau kupe kire koe alue a silko i ngamalo makua. Mau alo le manguia le koe manga kua le mare mea nga a maka mai e mo le meo le o langa ole manuia. Ia, e whape ngārangi i o langa, o le aso o le rei, ia o le aso fo, ua wha ale le rei, o le aso fo, ia ua kako le fia awa. Ai, a waninga, le mea na amata mai e i o tātou o langa. O te mana tua i ele temi, na mātou o i le mātou maumanga i utai o le nuu pa ia. I le mea ka o le piu, le anunga nga i uka le maunga. Ioi, o le maunga e se le maunga o vaia. So o tuai mal te mai maunga na in tau sanganto Antonio. Nei tu anto lea o nga wha so soani, ia ma lea o nga seminalio, ma le no fuanga, o li i pelpitelo ia po pa telefoi. I nā i utai moa i le, meo lo ia le la mua o le kalisi katoliku. I le fo i vaenga. E se i le fio ango le au vaa, e se i muri vai. Ai, te mana tu. Son, marka ar vaa ai ala ilunga le vaviao. O le ala ke manga kua. Le nga ier ka nga fafa, u yuka huru, o le makua maa nga ior nga meo le fafa. Ai a koe fai mailan ka nga ke fafa, u ke mingi ka no fai. I alu e whaingi au insua se luas food. Ngai sa wele fafa. E whai la lau tala. O le mana i o le malu o le vaviao. I hanu lo marsavaring. Sole. Sa o ele malanga foile. Malanga. Koma. Malolo. O ngalo ea. Pe umau lau kamale sa koe lau. Langa e vai kingo raka. Sole. Se pe umar kingo kounen. Pe umar fai kingo o iku lasir kingo raka. Pe umar lau kamanga nga ufafai mkwa manga. Ia. E pe anga tup man kuar ka ko kana ver kupo man ka umar kupo pan ia nga kweli no la po ko mo wale o ko mo wa ya ni me nga nga kupo ya rio ia nga ona fa pa me ri nga pot ni mo ia au le kit ia to ya lu le si malanga o ile si ma fa ma ko wa ku yu sorry mo le meo le nga wa ko ngol me fa ile ba manga sorry. Ia, o tia pula. E arua koe mo meo whaka amu. Mixa koe kongo mo meo wha. O le maa ngai o le, mo le meo le kami solo wa inga. Ka wha nongo ki yuka vai, wa ai e loaka. Ia, i ka kau kangi e whama, ko. Angai loa ere a mai au. Wa le ai sia o ngā, so le ngā soli ngā o kia pula na ua umang koko, le merenga whai yuka le maumang. Ia, ai ale nei vaita. O ka kou le wā, whawhai mei ka ko maumanga i le o Tara. Whawhai mei maumanga i ngā lei i Puinui Road i a Jensen malo o anko so o halo. Tele lo pe sa wafia. Le lo po sa wa ai o lafi. Pa ulo ka ko 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 sang kiri wa yang i fu o fa ele le hanga mai sa mo le alo fa. Ya le mo wa i ri kalori so le ngal pu e haka langa mera fa. Mong pu e haka. Ya lui fongo fo kongor freo. Umar freo ki e mai sa le longa. Pu e haka mai il fria. Ai mo ko ale kango se oso. Ai re ki o voices. Langa fa ko un fo mai langa no so alo jamo. O langa fa yere fo ma. Alo. Ai euska i mel fo ko anga leva. O longa winga ko kele ang iskili masika ko ke mago. Ai e fia luan menga e masenga fa wa i ngi usila. O longa winga le ro pol la iskili masiale ga ko.
Jalo fan tuai sa maunga le mon tele sala fa ya o lo o fantasy mai ele tanga ya anko so ano ma lo le so I fo manuia ya male langi mama wala sone talo fai a Maria le sintava yo o ngole fa mai a Maria le sintava o ia na so I fo nei te o nu pai yo o te man tu ia so la ula ititi ile terminai fo kwa kala ikikia te man tu e kasi ale TV sa ye ko ile mako awala lu ko ya mako yo ya a ola I mo me weekend ya o man to TV ya sola e uma ko inga fa entena fa lulunga e uma le low a vi fo low e lua fa sail mo me pa fa nga au fuile yang ku le entena I dum yang so mele mo me wa ya vui yang fa ba wela I denga ai ka I ko TV yo e fo ngia le au fai TV e ngi a ko va ko o ya mako I ki nga I loa ko le mongo vai le ko mai o e le aki ko I se entena ya lunga I ku kuira wanga le paunga le mesa o TV o le KVC KTV le nga lu se uso ya tosi mai a fui mo ka lu ngia yenga TV mo muanga ya sola ko se ka mo vele le ke va ya ko kiwi nga le ki mu wa me le sa ko ngi fu mai le lua lou le manku o le lou mo me fu e la po ana le mudi ya e fio lolo piko inu ya la wa sai ko malesi do sole ya nga e kure va pe wa ko se ke va me o kai ola ala va mo ka kon va mi ngai usanga loka fa ali ia fu ka fiu e ule lo velo lo ila mo le lo nga usanga nga wa ka pefuro wa ka ku inga e fa yo lo ka kinga inga ko su e mai ele silo ai ole ma kwa kinga inga lo ka pa ku le lo le me ole ke mi fo ko ka usa I dise ka maka I lungo le TV ya e fa tai le to sanga ya fi se la wi va su mo to lo sa mo o le to sanga le da o lena te tala aloa iai, whaasala launga, a le TV sa moa. I le waitamina o I lalo le pulenga le tātou malo. I le awhiwa se lau iwa se furu malitot, ia iwa kolu, lua awhi malikolu, lua awhi se furu kolu, lua awhi lua kolu. Longawi, tala mo makua ri TV sa moa. Wa tolu se furu mon tupu, ioi, tonu tasi tausang. Talu o na ola le mea o le TV, I sa moa. O te mana tua I asito ina o la wano anti I lao. O le sina whaasala la mua lungon TV sa mua I asola. Mana tua la. O whaasala la mua lungon le tio I asola I sa mua. E amaka tang 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 tang. E mua le vi. E usulo le vi I lungon tu MP. Uma loa nga alwaku marasau ngi ngā loko. Marasau ngi ngā loko. Ai kofu ko no foi masia ko mai ya va sili enga yu pantilanga aya ya malsunga ya pet mamai yo ya o te mana tua le na vai ta sole oka aka fa longo ngi le polokala me foi le waka pupu wa ko ma lo pet mamai e fa yanga ka pu makele ko ya ma male fanga nga isala elu foi le ya mo fa ilangi ya fo lo nga stoin ya le tamtu ma futaine ya male manisi fo ona I ona halo ya elenga tutono New Zealand ya fa pe fo I Australia ma sa mo le tele on tunu on lala fa ntalo fa to le ma faina o nga ngalo ya ya le futa mali o le tunu yo elenga ta ile anta mai ile tu si o tala o le fa nga ina lo na si fo e fa leo ai ya characters po tangata e to tonu ana tala tu si e fa talo va tu fo I America I sosiala na fanga le ma futa mai ta va mali I petelo yo o le ai te va ia tu lava ona ele I taitaia ele I taitaia le soifu o silo makua e atonu o le ai ma futa mai le vai ngole fia fina I America e ma lo le soifu maua li mbale langi ma e so ko inga ya va sili inga yu pati langa aya o le menta o le tama mantu o le tulanga o whaasalalonga I Samoa. Ia antonu,
te le mai lo le po le ale umitalo ni tala ina le tu AP ua faisi leva o le tautu ale si fonga le tulu Samoa ai to le Samoa le temini le mea o le tio la wa la Samoa le mea o le TV channel la wa la Samoa ia la vo wa la Samoa mo le cable le 112 mo le tama foi le Starlink le finga ve si kalwaini ia arka malo Elon Musk le onga i le Twitter le wo fa ngonge o le X le yil satellite le nga fa sala la me la wali i o le Vodafone e inge New Zealand le o le ama fa ina e check sai ma evra au tu salava pe maunga le no fuanga o le vai pa no New Zealand e te no foi wane la fa nga i satellite nga fa mai le o kala la wali i Starlink inge ma le Vodafone ai le suia nga le One New Zealand ne we le timni mai o le lua fe lua fa o le ona va sono a ko la ki le fu waka fi u le me kakat ai umangi fa mai o se ha soar ngi kausanga e o la ko le la kar ki disimas o le ngi ya fa kat avio e fa fu mai i Elon Musk o vi fa le me yo fa sal longa we ai fu ngi ki u fa sal no e ngu ma ri ku malo e nga o le TV lana Isamo o lu te mana tua wa faisi le e ai ala ni vai tau ku so me nga ye ia ka ku ia nga no fimba ma kan kivi ka ngoi la ke fongi e sa ve sa wai lunga ma me fu ye fi ala wari yo lo se ma sia wari nga e kam foi le maka nga o por kala mel TV ma wiki so nga sa ve u or ke fongi or ke fongi e ia mele ia i fe makai mangai mea i riko ngai sa wai runga iske na pta inga no na lua mo matua o pepe phone i le taiminei o lo whaatupula i ai le talivivini i Aotearoa New Zealand e silon pipisi mai mawhai on lamati ai pepe phone whaatu awhana nau mai ai mai se lama i le ono vai aso mua o le tu ese ina ma le tina au la ititi tele mo le tui o lea a whai o le tina po se tausitama caregiver o le whai o le tui pui o lau pepe mai le whooping cough le taimi te tau o le awala sili le nae pui ai mai le PCA infection ma whaiti ai a fianga o le wha mai. O tui e le se tutongi mai whai a ono vai aso le matua o le pepe whau o na tue whai le tolu masina ma le 5 masina. Ia wha so o tai lau fo mai masani e wha mau pe poka aso mo tui pui. A whai o misia le tui mua lau pepe o tui uma a wal popole ai tala noa lau fo mai. Tātou pui a tātou oloa po taonga sile o le tāua. Tau tua nā le tui pui immunize. Tala noa lau fo mai wha ina i se taimi vave. Tala whalava Samoa o fwoi neyo eni ma le tatou whale tā vale lau iloa o le Car for You. A whailava ta sa ili sau tā vale, le aise lai sene pe mawale lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fisosoani mo oe, mawale tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Kreisau Frodman Rewa, pe faso tai mai le matou telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva no walu, whawhisili mo en po alofa. So whasei fua. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu wha fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. Masalo ua e ai i fale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane, ua nao au aundanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le fisosoani e maua ia mātau. Fisosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fisosoani mo tina ma pepe. Fisosoani mo whaia o siaki i le fale mai. Fisosoani mo sauwanga i a inga. Fisosoani mo whanau ua hi umale a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga i ane i lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au, le o valu selau, Fono for You. O valu selau, tolu ono whaavalu. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa.
tolu amo. Radio Samoa, kasilima ivokulu amo. Fire.
Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua o le vaenga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo I matuipui o le whana witi o tuipui le COVID sfuluiva mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu whaapea matuipui o le flu Pala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I mangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. O le Ardas Travel, o le company numero tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga I Samoa whapea le malanga bai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le Ardas Travel, tasi valu lima Great South Road I Manurua. Pe vili mai I le telefoni tolu I valua o wha o o. Tolu I valua o wha o o mo le Ardas Travel. Ua lata mai le aso e whamanatu ai le whanau mai o Yesu ro tātua ni whaola le pepe o kirisimasi. Po e maise video a oe malo ainga a o usuina se pese o kirisimasi I o vatu maritolu se furu se kone. Lafo mai le video ilo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz/kirisimasi. A mata nei roa lau tama whainga ma vave lafo mai le video e whaangate le aso lua se furu o Tesema. O le a whaire se I le aso lavarana ili se furu le tai au. Wha mole mole whai tau manino a iainga I lunga leo penga ta whailangi radiosamoa.co.nz. Mo nisi whamtalanga Whaafsota I mailo fisa I le lua ono rua tasi lima iwa tolu. Ia manuia tele le kirisimasi ma le tausanga fau. Mai le pulenga ma le whaingaruenga ale Radio Samoa. Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi ma lau to o lua le mawha naumana I o mātua. O te pala au I le Healthline pe a whaia langona le tino mai e se tasi o I mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala no e se tausi mai mō fautuanga tau soifua malonoina ma whaamatalanga I mea te tau ona whai. O te wala au iai ai le tinga ina seisio I mātou. E awa noi teimi uma, lua sul whai tū lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo I le fesosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa I lau lavanga ngana. E lea I fo I se tutongi, wala au loa le Healthline I le o walu se lau, ono tasi tasi ono. Mātou te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai I le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Mātou te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A whio mai le 555 Great South Road manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Kalau wa tui sfulu lima minuto tala o le tulai tolu ora ura tula o tātou tala I vai wharua ngana peritani ma tala I tā longa e wala le longa pui li o lo tupa ia malo o tau malmalo le whamalosi le dei fo ia salulu lea so le tupu teiloa o le dawa tu o uma o ngā ale whanau a iska mikiki o whea ko le whila koao ia ngā e kangole milimili I fom whai e a ngā I kua I le a ngā I kua le mkuka e furu I pu ma ngofo ngā le whale whai le vacuum. Yo, e nei swing tau le mene o le whai mo whea. Yo no e le tawhau. E nei ia skula fungo iai. E wha sa yo no te mai te tawhau. Ia, o le mentau, o le sila fia e tātou mātua. Po ngā whena e ho iei a siang whana. Po le mele a ngā I mai nei manukau. Ia po a ngā I o le I Sylvia Park. Ia po la eo a ngā I tai o le City. Ia po whele ma tā whanga nei a ngā I tā whai. Ai o le mentau. O le sila fia o le matua. Ia po while me ngai anga I elo kari. E ua whape. E o sianga wole le. Ia e makua le le. Io. Mankua so la e yagaku. I rinke le fong. E mo e telefoni o le whane. Ia e siang se iska maki kia fia la koe karangoa sanga girlfriend ma sanga boyfriend. Fefe pe anga whaapea. Pe anga whaapea. O asola, o le ia koe ngā kere fungi whi awea ia Ia ai whewhewho, pe anga whaapea. E o markemingi, ngā kere fungi wha lea le mea ngai. Ai maisia la e ia ai, o le sa ka I lua kere fungi fo I e kongor wha.
Usa lai a luala karango. Ana wa ye le ula na wa kango piki lungar kerefong. Le ai mas pa o. Wa man kwa lua kerefong I kongor kofan. E de a ula na wa kango fi piki lungar le sila. O mira ia le fo ile wal pa o. Ia. O la a luala kango. Mai you know baby, it's me, I love you. Ha. Malo reino, ole makwa I fai de fare carrière si vai. La wo fka ngo fi piki lunga le silanga. Yo. Ora kana o ele ngo fai yo ko inga malo moko. O sia wo le vi me le fi me onga lunga ke fong. E o solo con el pok. Ale wo me le ula. Piki a kur ke fong ile con el pok ko inga malo moko. Makwa I ku wa lunga speak. Ai fa lunga ko inga malo moko vai. Fifi peng va pi o matimi le telefoni fi avia. Mangu ele ai ma se video ko ke fong fa. Ye wa ko ke fong fa le ya sola. Ele ku con ni pok. Ku usa o lumar pok manolo. Ela longa ma kwa kala lai fa. Yo, a video ko le sfa le bla. Ya, o lai fa merko inga ioi. Ia, o inga o mariu. Ya ka wa mai mariu so. Ana ku mai kollo mo ko fa mai. Ma kwa ma liu so ka ko wai. Fa ko inga ka o fir fioki. Ya na fioki me fola mo ke o ki au. Yo, o tautu ana ma tu ana I fana. Ele le ya le ka fa. Anga ke no po nga fi nga ka fa. E ai vai ka ko inga mo I lungo ke fongi ya sola. Tu le no. A vi foi lunga o que fongi e lua pe ko lunga we ngi venga. Fa me alo foi ngis kanga ka mar ko alo sau se reng. E pe yo losi. O wen. Ora como la murpol oile e le la como murpol.
Se formalina le au televo le whakasa is tamaki le ni vaengo la woli o le pese ua whaingoina ia manuia le kirisi masi sa moa. Ia, e whamalo toi le sunga le li pese, ia, o ia foi o le taimi pese, o te leino po anision to finga whaapopo o lai tinga ina isi au televo. I le nei fo I tausanga, le fionga ia mo le pola Wayne Laus, ia o ia na sa taina le tātou piano. E tu fatsiala le G-Vai Films. Ia. Lau ka mga makwakingo le leia le whaianga live stream foi. I mei au whaipoiponga o aso whanau. Ia. Divorce o ere aia. Ia. Ia nga. O nau e lungo le Facebook ma le YouTube. Ma nei ai o le MTV. Ia ile mai mo ia ia mai sa mai po nga via la vo le lo lang o 90 la la ia pa wana mengi ke wale mfinga e kuang I dung sa me pe dung o longo fo I dung o lo moenga e ni se me la fo si fu lo kukula ia be wale ma vai lava ona I tu la talo no tango fo le pu anga ku o le faspo e ne ia se me o le kinga ora ai oi mai o le foi maki oi mako. O show so ya mulpolo win laus. Ya ole take fa ili fo na le fa ili le mapuchinga ben. E o vetu le manga ia o pese la ko lavo. A o foi se pese ya mo show pule. Fo tu ya sita. Mai teu si wa levonga o va. Na fa ape fia. Nga whaape fia o ngā kōsinga pe se I ska mai ka ia sita. Ia o e riwe. E wāo kiro ngai. O whak sita. Sole. Ki ofu. Ki ofu au ia kio. I le ngai ka mai kiki. E whamai ka la sita. Mai kero li seu. Ia, si sango ia oi fortua por to fin fo. Ole ke le sango mai sita. Ole vango loanga. Ia la kali nga malau sango nga ka fe me. Oi, au fa se maka wa pela ka mo owi. Makua I le fie la ka le ka fe. Au sita, au ai ke ko kama. Au la visi. Nga wha ape fia o nga se seringi ko e nga kamakiki wa pengi. Ai uso ma lau ka mwhama. Ke loa se. O le alofa. Alofa muti vale, pe alofa fuatia ifo, pe se alofa. Ia, o whakurei, wakale manga ia o pese ia, au whi pese lau telefo. O va o le manga ia vui o pese le maputinga ben. Au fese pese kusi asika. Mai wo man kusi. Fak. Au mai la le pese so fa longo. Me kero ri se. Ngau kusi le pese. Na ua ma le fionga nga fatasi. Fui mono la e soia. Au la ka fai lama ia so la iki. Au fa ko. Alo fa sita. Yoi. E man ko ngo va ko le ka ua me sita fa sita. Sa oi. Angane aia maka ka mai. O le van cha. Cha. Nga. Salamo o sitai. Mawaila me no for Christmas. Besea Watu ya ona etadi mai. O uma utelemo Talulo uma fanfawi te oe le ale mafua watu ya yatatala mai so panola foi maia vi avea o mamana mea ia so uma na so faifea le lo famo ile fe fexinea foi maia inane io uma watu awa na o ilo ne fatu la balea, walolo ya yo manatu, ayolo umativa, le fa apungai, o oni tala talata,
tua mafuai a ia e mana tua la upu sa fai mua o lo fai a oe ele sei si no te fa alua e maia i a vea oe mamana mea i a so uma na so fai pea le lo fango i le pepe se mea foi maia i na me i o uma watu awa na o oilo une fatu o koe lava lea walolo ya i o manatu Salipea e se taini se aso salima yo umanao fo itama tua fo ulangona e tau tuana alo fale atua yai se aso fa atsia itaua e maia i avea o mamana mea i aso umana so faipea lo fango i le pepe se mea foi maia i na ne i o umau atu awa na o oilo une fatu o koe lava lea walolo ya i o umanatu So mai da uhani se e fa un kasi i pese o le vongo upu sia mo o ke wina fa filipe le hefa ke ngam lo me lo ko ya kama fukan ya sikende I find myself calling love for the way ke I promise you my darling I will never break your heart. That's right, I am so in love with you, you know it from the start. Facebook and Twitter, there's no room in my heart. Cause I love you so you must be sent from up above. Foi maia i avea o mamana mea i aso umana so faipea le lo fango i le pepe se mea foi maia i na ne i o umau atu awa na o oilo une fatu o koe lava lea walolo ya i o manatu o le pese le da wei ia po le fionga ia mulipola i le vai taimbia o tau muli ai i le falitua ia sita ia zola e tusala o le na ufertu e sa o lisika o maka o ka maiki rea lenga e kuwa vangoa pe ia ngi koe ngaka ngaka whapingi ava malutala sitale o ke alofa ia i so korua le anga i le leilanga fai pesi koe maa ngai a fuia a karangoa mai a o le vanga o kailoa a iei se sao masalo a penga se kasi se me sao i le aso le vaiaso. In this update, Fire and Emergency is sending 34 urban search and rescue personnel to Vanuatu in the wake of yesterday's deadly 7.3 magnitude earthquake. Red Cross has reported 14 people have died and at least 200 have been injured. The local Port Vila Central Hospital is reportedly overwhelmed by patients, and the airport is only open to humanitarian assistance. In a ministerial statement, Winston Peters told the House New Zealand's deploying military planes. The first went this morning for surveillance, another's going for search and rescue once it can land, and a third may go tonight. New Zealand will do all it can to help Vanuatu at this difficult time, in keeping with the very close ties between our two countries. Survivors of torture at the Lake Alice Child and Adolescent Unit are being urged to come forward for payouts as soon as possible. The government is offering redress for the crimes committed at the hospital in the 1970s against an estimated 300 children. Survivors can apply for a fast payment of $150,000 or go through an assessment to determine if they're entitled to more.
Minister in charge Erica Stanford says people can register through the Crown Response Office right now. I know that there are survivors who are seriously ill, and registering their intent will preserve their claim for families or loved ones if they were to pass away. The bill seeking to remove Good Friday and Easter Sunday as restricted trading days has been voted down. Politicians voted against it 74 to 49 in a conscience vote. The bill's sponsor, ACT MP Cameron Luxton, says he did what he could to represent Kiwis who want freedom on how they spend Easter. It's done its dash. It's a bit of a shame that other parties didn't see the value of that. But, we've done what we could. And that is news. In sport, Kiwi cruiserweight boxer David Nika has accepted a surprise call-up to fight Jai Opetaia for the IBF World title on the Gold Coast, fighting on just 3 weeks' notice after the Australian champion's original opponent suffered a broken ankle. Failure at the Paris Olympics has resulted in a $1.4 million funding cut for Hockey New Zealand in the next Olympic cycle. High Performance Sport NZ Director Steve Chu says past performance was key in the decision. It's a long time since we've seen hockey succeed at this level. So when we were unable to qualify for Paris, they'll be the most disappointed in that regard, the players themselves, but that's the reality. And the men finished outside the top echelon. So we've had to make some tough calls because we simply don't have as much money as was requested. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Whatalo fatu o lau tala nei o le tau mo le so ma le aso atai ao. Wingo le tau mo le so, e ma tele ina le leu wingo le tau se i banga na ai nai timo i to ulu wa vasalo ai I le awa uli. E angi maari e mai sa vili mai tu saute o le atu nuu. Pe vela fa mawina mo le so e lo su tolu tikeri ma le malulu e se fulu ono tikeri. O le angoto ifo le lai le afia na nei I le toi luas futasi minute I le tu la iwa. Mo le aso atai ao e le leu wingo le tau, ma o le angi mai sa vili mai tu saute I sisi fo le atu nuu. Fasolo inangi mali mai matu I sisifo I le afiafi. Bevela o le ai le aso ataiao e lusu fati keri ma le malulu e se fulu ono tikeri. O le ao soa e le lai le taiao ataiao e le toi fa minute I le tulai ono. Ai o le angoto ifo I le toi luasfur minute I le tulai iwa I le afiafi ataiao. Malo tala nao le tau mo le soma le aso ataiao. Hey, hey! Oh! Oh
Sufu mali o le eva band le di vango la woli moe o pepe io e faia pepe matua tu lunga e amantal me ayo le ngi via polo kala me le fana wo fango inda le tuli matanga le di fo ya woli sound ba ye le sa sia mo le fale tua ya Natasha vai lua malo le ganwe e malo vo le sai ino fono fonga Beta Drive Doctors ile tau longa fa tau I mangele fa Pierre Manrua o le vainga o so ngase pe amana o mia e fa tino e foi matupui pui o le fana witi o tupui pui le COVID is flu river mo la to is flu on tausanga malunga atu fa pe matupui pui o le flu vala au telefoni lua lima fitu valu lima iva valu mo so no e fa tino ai nei au nanga o fisa fo mai mangele I taftafane o McDonald Amanrewa e taftafane o le faletusi po le public library Beta Drive Doctors Clinics Whaongale tautua le Pacific East il masina toa te sema ma mawai loa manoa te ono mana malo ai whailonga tupe whaase fulu o saunia mo ana paanga e lua se fulu whailonga mo Samoa e lua se fulu whailonga mo tātou I New Zealand nei se ina whailonga se fulu I aso tona I o vai aso te tasi manatua o loa whawau pia le tātou whapitoa e nao le lima tāna pia e whaonga ina le Pacific East mobile app e whaatino ai au tupe whamoboni mai lau telefoni whawe ai loa manoa fo le tātou direct transfer e tiposi mai lau tupe le tātou account ma whamoni ina fasili lungo le telefoni ma whaatino la foina o lau tupe ai nga whapitoa. Mo le tongi no pili o le mai, mo li pe teu tupe tu stupe I so se whare tupe mai si au nanga I Samoa. O lo mawhaina whatina ina ile au nanga ale Easy Pay. Asi mai roa I o tātu ofisa I o Tara o Tāhuhu ma le taulau whatau I mangele. Pe wala au mai le o Varsalau o tasi o nono. Mo se la lata hatu I ante oen. Pe wala le tātu Pacific Easy mobile app. Mo le direct transfer. E whasa o ailu teimi. Ai misi o tangata fo I le pensini. Ia manuia tele kresi masi mo le tausanga fo I ainga umo Samoa. Ma le pulenga mara whainga renga le Pacific Easy o lau paanga mo tupe whamo mori I Samoa. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale lauiloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sau tā wale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whainga luenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fisosoani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o afoile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolo se lao Kreisau Front Manrewa, pe faso tai mai le mato telefoni, over te lao lolo a fitu whaiva no walu, fa fisili mo en po alofa. So faso I fua. O mana umi e oe po se isi alo a inga se fisosoani tau whemalanga inga mo New Zealand. I mata au poe pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata upu tau whemalanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le Tribunal, pa apili le Minister. Tanga iane le mato Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Le was fululu minuto technically to like tolu famalo to ia Vince Fisik on lema utabi nai Australia. Ama yo nai ya ne mai I Melbourne nga I Sydney I lana loli. Vai bentelenta watuli Vinci show show kinga na nai mawa nai. E lo foi bona fantafala na loli e ngwa fuala au ngi vai ngole a wo. E la tele va tala van tole so ya Asuelu Junior antua ia. Ma le sunga ya tamo. Le wale fale fo blade.
E mo ia so I whamalama e wa makwai lo le leia le me pipi ia. Pe au e vali fan. E ma lo le ngā lue ma lo le asolo. O le tautumala o danga le Casa Beds and Appliances. So le ufa tasi malasunga le lipo le ia. Prince Delva, Prince Ama yoe. Alofa lala uso, manvia fafetai. Wamayo uso. I will be better if we were at the beach, Ali, Prince. Of course, of course, the Christmas and the December, it's always feel like no work, only holiday. Unfortunately, there's always work for us both. Otherwise, you couldn't find me. You can only find me on the beach with my two-piece. Of course, brother. Helping customers, helping people, that's also, given by the God. So you have to, you can't run away. But you can disappear. How do you do that? That's good, Samoa. You just flick your finger and away you go like genie in the bottle. Anyways, Prince, I'm pretty sure you got some great news for us today from Casa Beds and Appliances. Of course, brother. So it's a Christmas specials we have for this week. So you can gift your loved ones, phones, lawn suites, anything, you want to buy for your house, for your family, to surprise them. So we have got some amazing specials. So I'll start with my first special. So it's a phone special we have. So that's the latest Samsung S24 Ultra. This is like a Note. So it's like a Note phone. So it comes with the pen, and you can make your notes, big screen, S24 Ultra for the Samsung who love Samsung. And for the iPhone lovers, we have got the Apple iPhone 16 Pro Max. So that's another big screen phone with the amazing picture camera quality. So they comes with the wireless earphones, and the price for any of this phone is $26 per week. Lua onukala Wayaso, and we can program you the Samoan Bible to Sipaya on any of this phone for free. So you just have to request us, and we can do that for free for you. And these are the phone specials for this week. That's right. You'll tomo mua pe on tolu mail tanto official way tanto telefoni fe avai. Telefoni el Samsung S24 Ultra. Fili mai oile na. Ia police o le iPhone 16 Pro Max e aluan tu ima wireless earphones i le da o le lua se fulu ono tala il vea se lua ono tala il vea so e te mawai ia se o lone wala walo whaonga ina lea mo au wala a ia mau VC mau Tix ia mau save unga nai whai ai ilunga o penga te wha ilangi lus fulu ono tala il vea so a le o le Samsung S24 Ultra ia po le iPhone 16 Pro Max and want to wireless earphones mo oile nei kirisi masi lua ono tala fe ono tu i tonu male tusi pa ia ile ngangana Samoa. Fabtolo na lua, Prince? Yeah, second special during the Christmas. So we have got a lounge suite which have the LED lights at the bottom, and it comes with the wireless charging port. So it's a corner black leather recliner lounge suite. So it's a corner one, which is a leather, and it's a reclining lazy boy, very comfortable lounge suite, only for $26 per week. Lua onutala vayaso, and it has a phone wireless charging, so you just put your phone on the lounge suite, and it will start charging. That's amazing feature, and it has the LED lights, so which looks very attractive, very good. And it will furnish your lounge suite. And it has the storage space as well, and it also comes in 3, 2, 1. No for lua, no for tasi, no for tolu. So it's also black color, and the first 5 customers who come and buy this lounge suite, they will also get as a Christmas gift for the free coffee table with this lounge suite. Man, that's awesome, Prince. O le whapitono na lua o le wea tātou seti lea o no foa mole potu malolo. O le ile kona black leather lounge recliner o le winga. O le foa mwheo le tuli manu o le potu malolo. Ea, e mawhai o na whaaloloa ilumau a au e le ngantoilea. O le nai mawhai o na iei ma lea foi. Ma le vaenga whapito o fusi tono le na foa. E whawhanga i lau telefoni fi ave. Ioi. E makaukia. E ufo ilanga kalangoa member fo po ai le sa fa ye lungo. He nguvai mai.
Whai asi mawhakire o ene, mi mea kwa saulis. Lus fulu ono tala ele vea so whamai. Comfortable and spacious. Na ole lua ono tala ile vaiaso. Iei ma le mea nai whanga ili telefoni. Iei ma ona moli LED. Ia ma le tele o vaenga, e ma whaina stoa ai. Ia le tele o au ngasungai pai solo tono le potu malo. Lo, e alu atu ile seti no fua. Iei fo le seti, ole no fua. Ia no fua tolu, no fua lua, ma le no fua tasi, ile black leather. Mo ila to li mai e whaunga ina lea tau tua, e pole fo i whaapitoa, e maua fua atu lau coffee table. The whaapitoa lon tolua, Prince. Hello, so that's the Ainga special. So this comes with the TV and the bed. So it's a Mason queen size base and the mattress with the Samsung 55-inch Lima Nissi Male Atamai smart TV with the queen size Moenga. So you can get both the products in a combo deal. Amazing special for this Christmas. It's only $23 per week. So you can come and get this deal for only $23 per week. Brand new TV and brand new bed. And when you mention Radio Samoa, you will also get the Mea Alofa. And that's awesome, Prince. Ia le lei o le tātou whaapitoa lon tolu. O le ainga special, whaapitoa mo le ainga. O le wai le tātou moenga. O le Mason queen size bed. And wanto e malona whaamalu. E moenga, e po le base. Alo wanto e malona whaamalu. E langa tilea, e sa landi ele meka o le TV. Lima inisi lona lau tele. O le tu ainga o le Samsung. O loa mai le company leo Samsung. O le mutua umi o na whaonga. TV lima nisi mea umanai tolu. Bo vaenga po o loa nai tolu. Na o le lua tolu ta la le pimbeni le vaiaso. Lona winga, o le moenga, o le whaamalu, o le TV. Lua tolu ta la le vaiaso. O tau yeina e whaafonga le Radio Samoa. Maua tuelo mea alofa mai Prince. Whaapitola on the fire, Prince? Yeah, Whaapitola is the whiteware special. So it's a Panasonic 322 liter fridge and freezer. Fridge at the top and the freezer at the bottom. It's only $15 per week. Or the customers looking for the washing machine, we have got a big size 12 kg top loader Samsung washing machine, which is only $19 per week. $19 per week, so you can buy any of the products, either the fridge, so that's $15 weekly, or a big washing machine, 12 kilo, so you can wash your blankets and lot of big loads, only for $19 per week. And when you mention Radio Samoa, we will give you a nice surprise. Mea alofa. Man, that's awesome, Prince. Where can the people come and find you after I wrap it up for you in Samoa? Of course, brother. So in Otahuhu, our store address is Fikufa, Great South Road, Otahuhu, which is near the KFC, Kentucky in Otahu, and you can park your car in that shared parking with the KFC and heaps of parking there. In Henderson, it's 379 Great North Road, Henderson, which is across to the BNZ Bank, and you can park your car at the back of the store. Opening timing, Monday to Friday, 9 to 5:30 p.m., and on Saturday, it's 10 to 4 p.m. And our contact details, toll-free number, Owasilau, Lua, Lima, Fa, Walu, 0800-222-548, and you can find us on our Facebook pages for all the latest specials, pictures of the products and everything, which is Casa Beds and Appliances Otahuhu. That's for the South Auckland customers. Male Casa Beds and Appliances Henderson. That's for the West Auckland customers. Always good to have you on the program. Prince, you have a wonderful afternoon. And I don't think we will talk again next week because it'll be Christmas Day. So here's your last chance to say Merry Christmas to everyone, Prince. Of course, brother. I also, aware of that. So Manvialo Christimasi to all our Radio Samoa listeners and to our valued customers who always come and support us and shower their love on us like a family. We are always very, very thankful. And once again, Manvialo Christimasi to you, so to your family and everyone who's listening this program. Thank you very much, Prince. I'll be there very soon to pick up my present, so thank you in advance for my present. No problem. Anytime you can come over. Okay, you're most welcome. And we will see you then, huh?
Afio mai whawhetai lava Yeah. to whase fua Samoa se kia Samoa. So I fwoi le sunga le li pulena o le tautumala o nanga le Casa Beats and Appliances le sunga ya Prince. Ia e te maua I la lai lua o le Casa Beats and Appliances o le whaapitola o na wha. Whaapitola o na wha o le Whiteware Special. O le wai ele tātou pusa I se tū, o le tua ainga o le Panasonic, o le sivo I lea kampani I matuale le ia la tu o loa leva lana tutua. O le pusa I se tū, fridge freezer, tolu se lau lua lita, e o fie tonu, na o le se fulu lima tala le peimeni I le vaiaso. Filifili o ele na, po o le masini tala valava o le tua ainga o le Samsung, se fulu lua kilo kalama, top loader, tamo voile le su e lungan tapuni. Whaingo fie mo tātou ye, e whale tonu ia mo meo tuli punau I lalo kamale piko I lumar kapu. Se fulu lua kilo ka lamba. Ole makua ke rea ka ngā meo fie I tutonu. E na ole se fulu iwa tala. I le vaiaso le peimeni. Se fulu iwa tala I le vaiaso. I le peimeni na ole masini tala valava na po o le pusa aisa tu. Ole feo mei e lua na whale tonu lo mauta po lo la. O mei o vaenga ia. E tāntau la vona iai, to tonu o tātou ainga. A wale ai, ia longa winga, e anua o elefant kāna vlava. E anua o elefant tāna vlava. Whaafianga e anu le vaiaso, whaafianga e anu le māsinga, whaafianga e anu iai, ile tausanga. Ele a whaina tanga me te te lei. A o kamawui e le whaonga e tātou ia so umama vaiaso Ie mo mia I la vala masini tāna vlava I nai le fale. Morisi whaamtalanga, a fiona I nai le whaafitu wha Great South Road I o Tahuhu, au tonu la vor KFC le ma sena tau sa yema tongi fa fola la pisi ia po Henderson tolu fitu iwa Great North Road I nai Henderson vala au iai I le ovalu se lau lua lima fa val ovalu se lau lua lima fa valu e maua tu tumala unanga ale Casa Beats and Appliances e tu fan tala fan tu ile rivango le awoli I matua e lenga tu ile le fana wa onga le na ua tu ua fo ia la tu wa onga ile nei ya tu sanga ma no na to mai ti fa tai ya le ma to mai ile tanto polo kala mina tu le matanga wi le aso ma le fu ya so ya ole a wina tu le to polo kala me le afo le tu la ton se ia le le tu la fa ya mo tanto tau ma vai tu ai kano vai ai le ia wina tu la le polo kala me le fana o le whamdi yango le soifua o le tuagane ia pasta alo fautua kilipati I le pitonu o Tara. Whautai le tua wau lia maini tau sanga I tele, whautai awa sa e whianga ia I mangasanga se o le tino. Whautai wa e lia manuia maila wa soifua, talo I alo whangia le tua, toi whaau poponisia se tele. Ia e mafutai I au tiute, tutonu le kalesia, ai mai se lau ainga mo oele tua ngani pele mai I kuini se lani Australia fa mai e siaki lau bank account o le nau a lafo mai lau mea lofa lau sunga le fai fi am. Ea, lenga, ok, ia, leli, o le wa lo se fulu ma le ono minute ua te ai le tol. Samoa, wai la le le vasa, la le oe inu o le vasa.
maleta ina o le sua le palua va male sulla tonga ia manatua o tupula ngata la voine ia so se mana o faalia le malu ai le fa Samoa wana ole nanu fa mole mole so te filo malu ole tu feel it in Samoa ya mala mala malita no le sua le palua pa male sulla tonga ya manatua o tu pula ngata la voine ia so Silly, silly, low, loto. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Leu fia sinana tuli matanga. Paapea lava ita ole fanau ole atuyo umatua tulita ilea oma matua awa ete fa'au ona pau ole fuasa eluluti matale upenga aveia pisa molelu Sa'asia eta fa'asao Sa'asia eta fa'asao Atini pao Neolata ua uto Se ilolongo pea le fuamba le pao Ai se io talano amole aso Sa'asia Asao atini pao neolata ua uto se ilolongo pea le fua malepa o ai se io talano amole so isa asia ia mua o isa asia Te whaatalo whaatafo i le nei tūla leo auli lau whaafonga anga Samoa whaamalo le soifua maua whaamalo le tau watai malo fo i le fōlau manuia tali tonu a tātou tau whai maua le nei fo i aso i le alofa maleanga le leo le tua i o le nei tūla whaatalo whaatafo i le tulituli matangau polo kalame lava le nei asi whanau mātou te whiloa ai ai i aso lua māsolulo vai aso ta itasi i a wafo i nei a mātou tala noanga i mata upu fo i o lo whapena o na whita i tunga i ai i anai susunga i whaia onga i tutonua onga a mata malau mua ese au wā lava le tau mawhainga o na ialo mana i whanau e le ngata i le tū mā tātou wanga whaanga ina o la tātou ngana i ai whaasilisili fo i le tapu e ina o le soifua whaakerisiano na ialo ma whanau la mātou whaatalo whaatule nā Samoa le nei tūla i ai tamteine tali tonu lava le whaamoe le nei tūla wa e sahuni mai fo i a ia lelei manatua fo i tātou la tātou matafa i ai mua o la tātou whaafetai ia po la tātou tatalo i le atua i aso umalava i tātou te mafutai ia manatua e te whaahali lo whaaloalo te whaahali au winga ta mali i mau winga tau saafia pe a hoi na o tātou tala noa i le atua
ia teini matama lea foi la le a fai atu e fai a onga le tatalo ia ai whapena foi ona e whataitai mai ai wai mawhai lava na e whataitai mai i le tatalo e fai atu e fai a onga ne lei tele ia tatou wifo ma tatalo le tuai lo mātou tamā, mātou te vi ia lava lau suafa i le nei tu la o le awauli, whaafetai tele lava i lo walofa, ma lo wanga le lei ia i mātou, o mātou wau lia fo i le nei vai aso fau, ma le nei aso fau i lo walofa ia i mātou lau whanau, whaafetai tele lava lo mātou atua, mo le mea alofa o le ola foa i fua mai a te oe, le atua mātou te vivi, mātou te pepese ma o mātou ala langa ma le fia fia, o mātou whaafetai a oe, a ua mātou wau lia, le nei fo i aso, i lo alofa ma lo anga le lei, e ui lava ina whaanoa noa nisio i mātou, e ui lava le li ie, ina maua nisi le tino mai, ai mātou te whaafetai, wa mātou te tali tonu, o lo o soifua lava oe Jesu Keriso, o oe e te sila fia i mātou uma, whaamawhana whana le li ie, i tamaiti uma lava, o lo o maua i ni whaanoa noanga le nei aso whaamole mole, pa i atu au a ao whaamawhana whana, ma e ofo tai i lātou, whaapena fo i tamaiti uma lava o maua i tino mai, ne atua o oe lava o le whaamalo lo mai, o oe fo i o le fo mai sili, mātou te tatalo, ia e whaamalo lo ia i lātou uma, lo mātou atua whaapena nei mātua, o nei tina matama mātutua, se ia o lava i pepe mea, ne atua lo mātou tama, whaamalo lo ia i lātou uma, mātou tatalo whaamanuia la mātou polo kalame, o a lava ni tala noanga, o ni pese pesenga e mātou te whaia, i o mātou whaia, ma le mauti noa, e maua ai le vi inga o lawa fio, ai le ngata le nā, i a maua se ai, a wana i alo manai whanau, whaamanuia lo atunu o tāpua ia whaiva o whaia onga e maise o nei whanau te tonua o onga. Whaamanuia le ala leo le leiti o Samoa, whaamanuia fo i le saasia, ai le ngate le nao le matanga luenga wa onga. Fo i atu le vi inga ia te oe, ona lo lava suafa Yesu wa mātou te talo atu ai. Amen. Ia malo teine matama e sele tau le lei o te tali tonu a tau toa anga la veo le lotu ai sa le loku i la sa voi ia paki e o mai malunga fo i lima fa mai mi o ka e sele tau le lei ia talo sia lama na e alu la sa ai nga e file mu le lei te tonu le falsa wa se tato oka o lo fale sa o ka se ula fa fale ia le ai foi ala tai me tato te sala no ai fa pena ia io e tato tala no ia wa mio e fai pe alu le fale sa wa le tu salo walu le fale sa ma lo walu le fale o nga ma lo walu fo le fale o lo ia ma lo no foi le fale e le tu sa ali taini matama ia le usu me tato pese tato pese le nei Awa uli tatou te fia e foi, ia ma tatou whaafetai ale atua. Lala tatou pese usu. Fai tau tu spa ia le lei. Fai mala kanga, ma leo te tele mai. Wailoa, ia tolu, fa. Fai tau le tu sipa ia ma tatalo ya so uma, tatalo ya so uma, tatalo ya so uma. Fai tau le tu sipa ia ma tatalo ya so uma, ona etu putupu ailea, ona etu putupu ailea, ona etu putupu ailea. Fai tau le tusipa ia, matatalo ya so uma, ona etu putupu ailea.
ia lelei tele ia se ku fapalangi usu oi leskani alango taimine ia usu fa Samoa ta so pese ia tali tonu fa aunga ua lelei lau fa Samoa usu ina o tatou pese ia lelei toe faatalo falo ia atu faiaʻoga ia te outou malava o ua ma paanga le tulituli ma tagau le fatoa maua mai tatou faasalalauga lenei tula talofa sio ua lofa talofa ia te outou malava teine matama ia malo le soifua o mai outou manuia faafetai mana tua awene ngalo tatou talanoaga lena ia talanoaga faaloalo ia talanoa atu ia faapena foi ona alo mai oe ia matalanoa mai tatou tunama agau le tamafai tatou polokalame faamanatu atu afai atu la faiaʻoga talofa tamaiti ia ona faapea mai foi le outou talofa lava faiaʻoga fesili atu lo faiaʻoga o mai outou ia le ale tali o kapaki mai ese lele o te tele mua melele o Angelina ma lo lava fai mai manuia faafetai lelei tele outou teine matama ia o le ala ui tau te iloa la Wai lena whailunga lo naso whanau. Mata mai la tatou whainga, tatou whamanatu ngā so whanau mai lea so sa. Wai na whailo naso whanau pe na ulia foi, ma whamanatu lo naso whanau lea so sa. Sa wai lua mai lea so ngā fua, leo mai lea so lua le nei. Wai, uka se paki uma mai. Tal tonu whea onga le toa. Tele yo tatou. Ia ese iai fola se aso. Ia na palu whapito atu leo kako keke lunga le o le tatou polokalame. Ia mawhe ula whatasi mai oto. Ia se i whatai tai fo ina na whai se kako keke le si awa uli. Ali taini matama. Ia o le haso lale nei. Ia o le uso whatasi le tatou pese. E whaamanuia whatasi aso whanau lava. Le tele ia ia manuia to aso whanau ia manuia to aso whanau ia manuia to aso whanau whaamanuia le atua hip hip hooray hip hip hey ia feula keke le tele pati tu te loa whaafetai sili a tātou whaafetai I le atua mo nei tau sanga I tele ea li teine matama whai o oe whaafetai le atua mo lo wola whaafetai mo nā aso ma tau sanga whai o tamamati nā oka ese le lei o le atua ma le alofo le atua ia I tātou fuai mai le ola ia fuai fo le soifua ma le malosi atina matama wata singo oi ia le tele la tamaiti ia tātou la le mawhaina mai mua mai ia wa mana na ia nei tusi a whaia o ngai ina sama au mai se whai tau si tātou tusi tātou talitali le nei aso wale vai aso le te aso ia tātou whai tau ai I le teine o sina ia malana tuna le ana mafua mai le tātou niu ali teine matama ia le ngala le lan tātou tala noa I lo ia o ngale niu ia o le aso lale nei ma fau whea aunga ia se au mai nei tātou tama I tusi whai tau ia se tātou whai tau fo ele nei aso li teine matama tu te loa se le tāua o le whai tau tusi a tātou au ngā whaamatala I lo ma fau au ngā foi una ia oe ina ia tatala atili lo ma fau ma ia whaamatala matana I loa whaamatala ia tamamtina oi te loa tina kale mana ia lo matau tusi na whai tau e te tupu lama ma e matua wa halu lea onga teine matama matutua e mulinga foi la lo ta avale fa ya onga le masau la foi tau tusi li teine matama mata tula le tamile nei ele mata le telefonia tina
ilo alu sa veo telefonia tina ia ele a mataina fo ile TV la so atoa pe ele ya onga te ni matama a mata mai ilo to angai fai tau tusi ia tilo le ata ia mai halu fai tina e tai loa la oe o te langono le ata lea ia na tango le fa matala ali tene matama ia le la se tatu baba ai tu lai tatu tusi ia e tolu la tusi au te loa ia fa le la pe au te loa la fai tatu tusi la iti e lua ia ai fai tau se sul tatu tusi la po ia le tele la tene matama ia ai la o tau tanga e mai tatou le mawhai na sila mai mua mai ia o le la o le a tatou whai tatou tusi whai mai le ngol tusi o se e vai ma sai oka o ai o se e vai o ma sai tene matama le ai te lo oka ese o watu isi o wolea o nga maula tu se e vai oka ia emo mai mo li la lo se e vai oka ia va ai la ye fa fetai atina o isi o tu se e vai ma fana mana ia ia la ngai o fi vai fa ia onga ia se so fai taula po ai le ma sai lo na se e vai ali tene matama fai mai o se e vai ma sai ia o se e vai ma sai na tusia e Maudi Bedgood ia a oatsa na tusia Josh Smits ia aina fa Samoa ina e Ainsley Chu Ling So ia o to va ai la o to tamaiti pe ani ngoa mai o saina ia ali tene matama ia ai te tatu falong se tatu fai tau o se e vai ma sai o se e vai nei o ai o tau tanga mai vai e lanu a se e vai e lanu violet si nga fula ngalo mai ka kolang ai fa Samoa e lanu violet e lanu papa e fo isi vai ngole se e vai lei fai mai ua matala le so o ngasui va ai tamai tilo vai o tau le se vai le ua matala ia e tau le ngangana Samoa o le so o ngasui ia le vaenga le pipi i fatasi ai pito e lua se vai o tau va ai le mana nei o tatou upu fou ia wa maua ia va ai o tau le ta alo mai oi ka fiola o waila le kusko le mango se vai se va ai mai se tilo oka sfale to nunga ia le tene matama fai mai e pupu ia fa ai o se o ye ngi nga se vai o pupu se vai ia e se mafua anga wala ina pupu se vai ia o e lava ia o le a pupu ai fo io se vai ia o ai ke so nga fai fo ina se vai ia fai mai e pupu le pele vai ia vai tanga i mai oto hei mai ua ma sai ia se vai oka e ni pupu mani ma sai o le se vai talo fai fa mata oi le se ne se vai ai ese si oto e ni se vai pupu ma sai fa pele fale ia ta ilo ai longa te saltone le ese si wa tato oka fe ilafi mo tato se vai ia oka o atu le fale a onga le ila le mana nei o se vai mafana le vai tau le malulu ia awala ne e ngalo na e fai atina faaftai ia fai mai ua sai lava ngai se vai ka lo fai mai ua le ai se muli se vai o le is se vai matua fa le tonu lava se vai ia talo fai ia vai va ai le leta allo mai el tama le to masil se vai ia le fai mai o se vai ma fana o se vai ngai oi ia tau tanga i mai la o to
se vai o kala tau mawhaito ma se le se vai au le te le o le se vai va ai o tau se tamai vai la va tō masi o lona winga ya o ile onga se vai tō masi ia le oi esa le ko poko ai se afai mai le ai le tō masi onga se vai langa ya le va ai o kuska mai vai la va tō masi ma le se vai o ka e se te le o se vai ali tini matama le kele esa le ko poko ia matela fa matela se vai oi oi se vai tina Kalau fai, ai se ala pupu, ai se vai tina. Langai tele fe awa tina e fai. Oi sole ia mana ya sa ofo I oi ia awa ale si vai nga. Lala u etali, fa mata o iona se vai masa sai ia. O tama, ia se tato su e la po ai lale ongal se vai le tono tusi. Fai mai, o se e vai ne yo ai. O se e vai nei o ta mama tua. Se vai o ko ia ta mama tua. Ia polale me o masa sai se vai o ta mama tua. O lona winga. Wale va ona tausi le pea se e vai le ta mama tua. Ele tene matama. O to va aila o to ye eselele. Wa o inga masa se vai o ta mama tua. Alla la vese o tato na pala ma susul se vai kiai fiti na to e fai mateu le se vai to e avatu oi ai ma kwa musu mai ka ko se vai ia ai va ai o to ia ta mama tua ki nganga pupu se vai ala se e lava ia le tele ia le lava ai talo fai ta mama tua ia talo siala ia e matua le leila wa onga ia mau tu petele talo sia ia e alo fa atau se pese e vai ma fana mo ta mama tua ia potsina matua fo ia ol tatu tala noanga lale na ole nei fo ia wa uli ia ai se tu atu o fo istato uncle e ta mai stato pese ia matato si vai le nei aso ia ai le taina lale pese e toi fa manata toi fa ia onga le vai temile nei ma losi le malulu na lo vasa mo wa ule nei o kas futialu a wal suia le ngila wa le kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu Radio Samoa Vevela Wana fai ona awina atu le polokalame ale awauli mafufunga mua ona o le lango malosi ale Galaxy Childcare Vili Mailoa le o lua tasi o valutolu lua fitu lua iwa fitu e visitala aila walo Ole wa tui fitu mla fo minuto na tale o leitu la e fa Samoa wa tolu wa atu le polokalame na o le tuli matanga e pe ona fa tu yele le fitu ya Natasha va elu o le sasi le ding fo ya woli banta go fiola solulu aso se fulu le valu de o basina o te sema ya mo yele bana tu ya wa tolu nga tu fo ina ma se tu mo o mai le se fulu lua ile woli ana le si uli mai le ding va ngole fiafi afi wi singa nganda wole tu bali ile ta tu ma tanga ye e poto ale tu tai ile te mi sasi la na fa ai lo vole tua te entu lo to soifua ile aso for radio la so antaya o la so na mole o fenga lo ngal radio Samoa e le la o sumai le sumala wa e fa pe foi le telenga ya tia ya o ya o le la wa e ka penga mai ya fuanga fo ile tanto o fenga lo ngal so antaya onga ka ko filo ile la so leile fa foi tanto le filo ile so leile e tanto filo in kirisi masi Ioi, aka ko fika wi lunga wala fa e mrepu ioi aka ko fika wi ole mo kalo mai ioi e wa ko ki fa pepe nga ko lava ko fa pepe nga ko lava wa ko ki le polkalame le nga fo faiva le fianga ye le antawa pesta savea ma le uso ya Isaac Baumwa le wa sound mai to ma futa si yo lisa te mi le po ana nei maru tele ela va singa o te toi ma fu fuanga ainga wo me masani le nga te tono ni sila fa pe foi antono e mamao le so anto ai le sfululu to sanga o le tasi o le fana ele sala vaenga ma ele no fa ne vaenga i dai me le pone
ai la fo mai ngai ali me alo fo la swa ngau silu alo alo fat Tolo tolo imatautu Male penisula mai molino Le tai tu pito ia pia Sio utau langa manaya Efe pula mai ile sau O ata uma o fetu o le lani E sulungi ya umasia uhani A o masa vali vali Le masina se i esu solo Ia samo alo uatulu Se i fai mafianga Ie mama atene matama Olo sisi vai mapepese Matata lato tulele A omae mane ilano ole niu Na o umasi a ukele Ele ma fai